Edwande me boy. Obo edwaman no, obo edwaman. Me boy kama pa. Kama pa. But before then, my fan chia we mama so penny. Reverend was no say gia. On the two side. Only my so penny. And Reverend Promisofori, Reverend Mensa Bonsu, Pastor John J, Pastor Frank, and yes, so penny for more Ask Grace Center in church will be. Okay. Before you be two was saying no. Wo na ukoye bonino. Ye fra no wakasai. Say bia I didn't know yes anti de wakoye na sunsun so ani. Ye be frɛ. Okay. Say didi mu a e ba buto asofo nanim. Nti enye se won fiti preko pa na afra be gyanim ho. Okay. E be frɛ wa cancel and wodi nkomo atuwofo. Okay. Omebusa say no mate se wakoye. Na enokre. O confirm thereafter no master starting wodi nkomo atuwofo e cancel. No mu omu shepi wo se e betu wasen ba hye ho den. It's not omu tu wasen no. Then in tunsen me ma so ye tunsen ti ni omu twemaso. Into omu twemaso in what way? Se me ni obi akoda. Abra Bible tia. Etia. Good. Na sorry maso tia. Etia. Okay. Na me obi akoda. Na ebe fi maba. Okay. En no mo dem omu. Eto mo do obegina so omtwe ba sorry anim. Asori ni nyina egu ho. Church members ni egu ho. Obi abai. Sada so asori ye. No woni bisa sada de betu asan ya. Eme mo wampu. Someone na also me dika say na me father, me late father ye asori panyin ti. Okay. Na wa so ye fine boy outside ya o take activity yi. It will be ever here the best. Be tie say ye say duba kojo ye betuna say. It asori aboma. Asori aboma. Na papa film begina ho. Papa promise. Reverend Wilson. Okay. Oseji abo. Okay. Film begina asori na nim no busa ye say say na ya say kojo akoye. Na osa quote wo Bible say ma mbo adwaman enye we na makobo ni same nti no ye twema so I wouldn't play the instrument for 3 months. Okay. Me ntonyum for 3 months. Me ba so ma betina echire ho jina kwa jina echire kwa me je echire ho jina echire kwa me chen na me nko ahoma no so na won sam kasa me ma sorry ye ntu nsen me ma de kwenti ama sorry ye ntu nsen we Romani mama pa okay sorry penyi bane me also asori penyi ba eba ane na me dia bom na me asan ya asori penyi okay ba me ma so ye ntu nsen enti ma me nko ahoma no so me ne me ya me nia ba ma oye Roman sofo okay Reverend Father Efriye Amponsa oye Catholic Archdiocese of Kumasi sofo Reverend Father Christ asumdwe nkan okay me ba cho me nia ba ma ho ye de adom ne ye na mamparampa me si bi ko Roman ya wumi tu nti enu amu na me da aso no musu ya me de mo nchechire ya me de me ni fi ya me ba so nyina me hu se ya si Roman sorry ye tu obi asan da me pa cho Roman sorry no ye mra ne sesen e wo ntu nsan hu eno de ye ni mrampo yo ho bi se de ni ka se da be e for ye ye bi ya ye dream npo na ya ka se yo ho emra me teach you na me say you will be there no political party we are saying manifesto na Jesus and so on manifesto na Jesus manifesto the by me say ono obaya obanse ya listen to the poor to bring the year of liberty and he has brought to the poor and for the sick and that's why he came. And also, even the cracks reed will not break, and the smoothing and the sense of more something and the animal between around and you can to more something. You. It is also kind of say a diacron pass a jacking crown, and that be a woman. And the Iran so as a be Amoton so, and ya be our best friend. If you Roman Muno, there would be a bonia. Oya boni ti na Jesus ba e. Nti o ma na so mo say ya twi obi asan de. Yenye. Okay. Yenye. Okay. Nti no we are based on the manifesto of Jesus according to he says the year of Jubilee and for salvation. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ejwada 18th of November 2024. The irade aside ye nyina yaba bedru eni ye mamu nyina aha edeba Akoma 87.9 eni Onia TV se enenso
moji ye di nti no modi mafidie no e de ato ha se anti bi eni ni nuanom eni production team ye de nsempa adesua e bremu enti modi mafidie na ato ha ye ma mo nyina ha bebi bia mo wo bia mo amohwen e wo amanone nso se e anopa e wo ho a ye ma mo good morning ye nim sa sabre bebi nso ade asa nti wo hwe na ade asa wo ho nso a ye ma good evening na ye de aseda kese e de ma mo se de bia no modi mafidie no eto hanom eye Akoma 87.9 ye wo Kumase Askwa ye ne City Mall no e na edi enhwe ni mu na enne ye nchi asronko no ekọ e de ama ahafo Bono East e na Bono Regions mo amohwe yen efree sa regions miensan nyina no ye damasepa esanse ye bie ye phone lines na aya ye tight mo amokasa edi free honom nti enne ahafo Bono East e na Bono Region me bia wo hwe yen na wo sa regions miensan mu no nyame enhiramo se de bia mo hwe yen midin e de Beatrice Biogabra obetimi afremi antibi me na metene dwuma enenso ye de enkomo ene adesua e de ebro na ansa na no mayemfa enne na wotwe ahyase yemfa ye motivation no yemfa entu ye nyina yenim na yemfa mu aba ye say epona wafa mu apie da no se wo pie na wo kwa aya atomu boko esanse debi ebia na saapono no obesan ababa befem me ka we e de ama yen adwuma yefo a obi fa wadwuma na bibinti se wo fi adwuma ni mu akwa na wo ka adwuma no ho asem basa anya hwe kra na wo ye adwuma wo ho no yetua wo ka unya bi di wo de hwe wo ma de hwe wo kunu mo de hwe wo yerenom e de wan kasa nso de hwe wo ho na bibinti se wo gya ye adwuma na ne afei na be wo sese na adwuma no e ho nye e ho nye kra no e fidi wo na wo no unnim debi ebia na eho obesia akoye adwuma wo ho ana wo ho nipa bi e wo akoye adwuma wo ho ne ye ka se anti bi wo nipa nie ene ye befa no esansanti bi efri ha kono oni ye di ni ye ana anti bi wo nipa ni ye mfa no da esanso no de wo akodi atem kra enti no me se epona wafa mu epie da no se wo kwa ya atopunu ni mu boko ne fa ko esanse wonnim debi saapono no e wo say wo san efamu biem ana wo nipa bi esan fa saapono ni de ti bia no leave quietly close the door gently why ye damase se motie sa na wotwe a motivation a ye de e sha se era ho e Domlanti bi now so and I said girls brigade white na do so pa me ho ye papa de mandate die nsa me de mandate die ya be sua so e fa Peggy, girls brigade and also white me white room. Ah, obey any day. Mo sheda. Ye sha na watching asi. Antini asha white. Nkunim die nko a. I see. Ye huri tra de akabia. De akabia. So we erade gu so hwe. Yo, ansa na era ede yen aboafo wona de ton de ni betu dwa no. Ye se nyame ya adoma 19th of December. Na se china boso me pepe na chief prisons officer ye ko menhia prisons na yakoye ye nuanom a omoda ho no adoye na ni 24th of December na first na komo kase esi bronya dua nti ye bronya dua no ye bekwa akosi e wo menhia prisons na e ho nso yakwa akoye omo adoye na ye pese etie ye maami DSP Dina Danso ne nkomo oni yen ebedi wa ha eniama ye betimi e de abre ye nuanom a omoda enadwefie no ye ba na wotwe wie ye adofo bia be ye adom papa ya bobo mu nyina mu din na wa wotie yen na wo hwe yen no ahye wunkran na wo nso wode aba nti ma yentie DSP Dina Danso ye beba sese ya okay in fact ye ni agi pa say madwen ye ho na nyambo December no 19th Moba na ye pone de ye bie no kese so de bibia mo ba ye bie ma mo no okay afi we nso ye bia to ho na ye besre etiefo ahwefo organizations ene oma soma sin nyina se omo nyamo mmoa na mo ntimi emeye ye nso mmoa sebe mmoa na ebeba no ene betimi aso bibi mu ama emrantie no okay so they can once the 80 pesos entimi nye ti ye hwem anim adofo ye sremo Mumbeye Akoma management for more. Okay. Almost Mumbeye Ghana Prison Service and as a Kumasi Central Prison and more. Okay. A Damasibi brain, a Yeniso, a general commander a name, officers a name, any inmates a name, a dam management a say.
so ma dwen ye ho o ma fa nko baby foforo na afi we die yes ye nko nyanka bia ma me ba sabe pepe ye ni so ye damase pa waka mema ne niama omuhia ma ne ho no dey pa na ya omuhia me so mabobọ so but mpese wa woka ansana obeja ye ho akona nkomo ndi aka no meni atiye se mini abema no meni atiye aso ma no niama ye hia ne no abi no muhia ba nsonson ye kakra bi ne wom eye niama se bi ma di besisi omuhu sa any panties braziers and other things nti eno no be ka ho a ti eniama na enema ne hia no eno ebi na ma ne nso hia but also the sanitary pad ka ho yeda sepa yensama yeka ewa ha eni ya pila yede eto ya hwefo enimo no yenuanu mu bi etie ama na wotwe awie ye omaba be ye yadoye papa na ye se de obebre ye bia ye ni eso enti ye bobodin na obia ate se wonso waba be ye yadoye ne kasepa no ye call Reverend and Mrs Faustina omono adumu ventures mo de msi ye yimu free mu a enye ye da madoya mabaye sen fanko prisons no nyame ensure Reverend na Mrs yedamaste ye nimse sabre mu tie enti ye ni so de mo beye ede ma ye no de toso biem ekọ ye maami bi ho wo brayen ebro efiada no ose ma ye nto ni din na emom ne bisade ne ba bi sebio owotibia bi mu enti osese obia ohwe ye bia no onkai ne ba no ewo empire bom tie maami no ye nimse wo hwe ye ebro no eni sika na de brayen no ye nsaka nyame enshaw sanso na ye maame ba akonso ono so se ma ye mboni din ono so abre ye ntade e man tade se ye fan koma e ma prison inmates ni nyina enti ye maame wo de wo Abidjan nkwanta ho wo so nyame enshaw wo so oba e na wo de omo request e de bre ye se ye kwa ye mpa ebo ani ma ye nkai wo ye se afesese na wo so di adanse no sa do ye na oba ye no e so abamfa so e de ama wo ma no na wo se me ko Kumasi girls enti ye frɛ ye ahema ena ye mrantie no eye Kumasi high phone so se from mrantie na se dia mrantie ni ahemafo no bua sa dwumadie we sei no nti de di kan ekọ de ama ohema Claudia o US nyame enshaw de wabeye de ama yen ohema baako osema membo ni di ono so abre yesika yemfa ntoni ama emfa mbua yen dwumadie no ena afei mrantie osan mrantie omodoso nti Chief Executive Officer for Speedway Groceries Abrantie Ben Yaka nyame enshaw efiada no obre yesika emu edu papa osi anti bi mo fa toto niama emfa nko ena Abrantie Professor TK ocha de ewo Arizona State University oso abre yesika na wotwe wieye yemfa nto eniama emfa nko Abrantie Daniel Owusu uwo UK wonso oniama odi usika ena odi abre santi bi fa toto niama ne fa ko enti mantie nyame hia mo pam nim se bi mo so eboaboa wo mo ho ene ahemafo no mo boaboa wo mo ho ai free sabre ko e mo beti ahema mrantie omo dey support ye in prisons no na me papa bi waya de bia mania so Facebook na me nim no wo ho me hia ne da maintaining kada me de to wow Beatrice me follow mo program ne pa me baba be support mo enti Mr Sam Inimli who US Dallas me nim se sabre wa sorry wonso anope ya and I will send this kama yen say anti be for support program no enti Mr Sam namely over US dollars also nyame enshaw papa and amia me mame osan ye me auntie Madam Faustina Mary Dawson amwa enyama wo dia bre yen tadem say business no be sha enti me mame Faustina Mary Dawson amwa nyame enshaw and afenso so Professor Yahans o chade ewo Amusted nyame shop a so abre ye mo say ye mfanka ho na ye mfanko mo amudi musika ato ye mo no so nyina so nyame onhra mo amahya ye bo santi bi mo de beba no ye srem ye last minute ade enimu enum ya mimi yo hieni a mini akoko so atase ye srem ye penenta ohieni stubborn proud aha ye pema chone mama fambrantem so menye ebro bebre gari bebre anwa enwo ti tomatoes ne sa nyama ni bebre na afei me betena na white ne me hye kosa enti efamacho mama ni nye last minute ade wa yesi Ghana for last minute dodo we de mo fam rantem na no pa me ba na me show office wona me hye nyama na egu wona na me spirit aba me ho so ana era man ka ne ye
sa we do aka ne yi pa me da se pa pegi fa kakra to so ma me na yonko anti bi o ma fa ma ye du betum ye ko e beja wo enye emma so da enye ye busu aye sretiefo ye sekitu abi ensha de odi bebre bia ye beje nya da wase be bia wo bia se wontumi fa mampo na aso to nsa fresh anti bi ye beje a ye team ye beba nya baba beje ye driver si wo from a Mike Simini enda mo kwaje e bo number Rich Simini enti baby obi wo bia kakra bia nsa ye mpo de tempe obi bisa na bila obi ese ne 60 pesos 60 pesos so maybe no be free buy ya na mo fa 1 cedi cry 60 pesos na show ni papro de buy but ya mo try so ye uko ye gusu aye ye sa de say etiefo mu ne hwamoda mo mre ye nso na eja ye mpese December bedu na ye yanom ne ye da ye fie no mo so mugu na dua fie no omso ekom de omo mesi se ya moa ama reformation omo ye na ama so a anti bi ebeye nsem bebre nti ye sreki to abie nso omo hu ye mobo na ye nkonkoye omadoye ne ye mfa sede enhye omafumu ma me da se around kakra be so na me ka bobo number na ne no ano okay enti ye tie ya wo so aka wakoma wo so pese wo so wo de e de breye wo betimi e de ato ye momo number we say eso 0530 0530 507 507 849 849 0530 0530 507 507 849 849 edi e beba no eye Akoma FM eno na opesa send ye ska odi beto sa number ya nso se woniama ye ready wo baby say ye bro anwa emo gari beans sanitary part ne de mi hia bi papa toilet rolls ni ade na me show de fresh number we ye beba na ya be fa me se de odi be ma ye bia bompa ye guso kan we bi sade eguso se ye wase da for ye so say rade me de da wase na fa brain na obe gye di say afefofo ye besim no be hu sencheni ewo mabrabo eye prisons achede Akoma FM 19th and 24th December Central Prisons and Menchia Prisons ho na yeko afeera fire kwa aboafo ho ne ewia ne nkomo ewo ho ye maami bi atoa ye bedi nkomo ye ba sese ya Ebusiafo yanda mo ase ema mo akwa babi mfambra Akoma mu nsem dwumadie so wa Akoma 87.9 FM so ye pesika manti bi no de abo dwumadie ho ebra ne senti ye power specialist eba hospital for akache wase ya de efe ne hepatitis B de owo ho adro tatahwe pa na afe 2022 kra oje abasobo ne senti fo ani chemu o se no kwa na tete we ha wo aka wato dem de abra no fa ho adro emfa enka doctor kosu adua ya no eno achi no wase se oliver no srade adore ho na oye ho ba bi o hwo ye ho hwe nye oje ho anje a eno nso brase ateka yade no eso oto asintini na etwe wo ntimi ntu na ogina faako na bibia enkoye onipadua nim no eno nso wo se brado mpe na bu anasa ato afa ho aba obekasi ani ama o osa ne compound ye wotenete Kumase fo nkofe yase legbosom chekwa ntempo ne so ne Jasbo filling station na ehwe ani mu aya kaso besi wo aya junction na kan fo ne so akokwa benya pokwase ACP main road na atakrade fo nso mako Anaji estate woni Anaji MA primary school no na ehwe ani mu enupa bi free na kachi abedwaman so ye papa nti ya to binom edua ya heba malamix malaria fever na afa general body pains hebaton heba mesha ne powder boa na boost immune system no e di amount jikaji heba mesha ye memedu obema ya no bie na edi omensem Kofke heba mesha obowa na so won fi obowa na wo jonso ho a aya no kofke afa adua ya heba tonic wanu mu ato wontimi ni didua no mura wontimi na wadu paniem enupa ubenya bia to ewo misty heba mrom apidank heba mrom Freddy Mens ke wo dani heba shop ewo mrom na Colinac ewo Ashtown eya fra 0244 422 ana 0200383831 Dr. Kosia Dua ya no ankasa obeje wo so Home Sweet Cereal Legume Mix tombra shonko aba adwaman so ene obia edibie na omo edi ho adanse ne senti woto wo twan den abusua nchemfa akoda wadi bosumi nsia edi kosi abrewane akokora obia edibia eyeye na ubenya bia to poku trading afei kajetia gate 4 store number F3280 Dr. Mensa store number C14 one Osons chemist ene hwe animo Edum PZ bia ye free spare parts no benya bia to sanso na edum pamper so ultimate lane ho ebi ewo ho KO mecha adehia market ya pebito ebu akwa offense so tano so na atonsu dodo mu dia na wa free 0246
697358 and afe 0546 921728 Shannon song say eye papa nti FDA for e de one stamp no etim so say eye Current Stick Ventures for say yan kan cho say odinupaba ba na ye nyina nim Zahara products ye na ebuso ewo oman mu ba bia eye papa nti a ubenya bi ewo herbal pharmacy ene chemical shops ahodo enyina emu ne senti ya pebito wo de wo kwa kan ya de tete wo no wo ka wie pe wo se me pe Zahara nro no obema obi say eye Zahara mixture Zahara G ena afa hindi no ubenya bi ato ewo ba bia general body pains bedwane ena afa sexual weakness nso ebetu akọ na bibia etumi akonkan yade bia betena nipadua nim etete wojo ho anje a DUPED na make farmer we free eye current stick for akache eye afre ne tu ne dudu mu na sade doctor nkasa e was 0246 348334 and 0248 569335 grow fine o den wishi aka no aye agina bi na bo na efo papa and now no mete ne bo na say doctor wo mpeska na dia for dodo grow fine dia me show pebito eya busuan chemfa be ya krampa ma ya dia mansa e no waji grow fine akosi fie pebisi center table no so pebisi dining table no so no bia e so run pa wonu bia ansa na wakọ adwuma na we ya di kokwa ankasa na aje buawo na mani padua na nyini fe na ye brombrom kama pa grow fine dia onu ma be ma wa grow fine na bibia anso atimi akonkan pebito wa pharmacy chemical ene herbal shops ahodo enyina emu Mr. Herbal kejeti amrom apidan kejeti amrom smart herbal wo boase PFA e waterfall new road kwane so ena afi Colinac ena Kingswalk enkran 0244 596532 na Dr. NJ Woso Poza Travel and Tour Company Limited say ubetu kwan ya mo bi amfa asokwa enda no wa chenchina ne sika ho ode papa etese de wo twehwini munwi ne se anti wonya kakra na pese wutu bata mesre wada emo bia connection my 2x4 bia mbaju sika ni be wi ase na wo sa no di ayensi wo no di apedapede sa wa we na de aba se bi sokura de ba ye kan na wo amfi ye no wadwane anti Poza de wo de kwa wo so sa brobe fo ni chemu e wona kache na akwantu ye wonsam no wonye enfama o kama pa country bia pese okoso bia no okwa wonko ana se ebeye ye obeka che de oya enyeye no eno nso obeka che am wonya ahodaso o Kumasi ya eye first floor Amanase house one Matthias Junction na hwe ni Musuami magazine afei eye Babes shopping center kejeti ya first floor Morocco adeshimai ho na be hu no na eno so branch e wo no no 0205 215495 and 0504 256360 Dank Herbal Complex Limited wase wakohia mu na ene wakote enamu nyalewa fabra na kache esan so no de wasa nyalewa hodo na emom de na niku wo pa no eye enamu eyale ahodo hyane so syphilis betimi am wani afra ebetimi am wabodam ne se anti gono syphilis chlamydia ene de keka wo nyina no ode puani no se fabra no wonhwe entu ase emfi ho emfama wachi kwan ewo Kumasi pechi number 2 Oben City Life Hybrid School no eya no afra Dr. Dank ewo 0266 593330 and after 0244 017556 and TB that's papa era say also ode yaboafo enkrato no abefem ede amaye yakachem say enkomo ewo ho enche bia ye maame na ode na sem aba no oba betina say na oni yen edi nkomo na say wonso owo how bi owo amane bi na say opese wode ba na ye nyina ye dwendwe ho ne ye pe ano pomasibre ede mawa your number obefre your production number no any 0530 507 849 0530 507 849 and no any your production number no there how bia no first number we are executive producer na Nabila anasa Spartus ombefa na omone wo edi nkomone atonsa edi afrew ohwehwe be bia ye wa me se ye wo Kumasi Akoma FM yene shopping mall na ne di enhwene ubedu Kumasi shopping mall ne ho sabro sai kese kakraka esi ho na TV3 billboard kese bo animu no ehwa e na obehu Akoma FM ankasa nso ye billboard kese enso ebo animu bra na fa wasembra na yendi ho enkomo enfama mami ho ye de ami andom pacha me ho ye na ujidi e pacha ye de nyame asije se de tie bia na hoden wo ho ane de aseda e de amenya nkopo ananye sa e pacha o phone wedum ni de obi hu wo TV so abehwa na e frefre pacha o phone wedum no
and now they are too silent. Unya fan to silent. Any former me. This has happened. The names me no want now through her. Send your course. Never bow phone or so no. Okay. Yo, bombing come away. Udini baby I will free buy. Me patcho. Your friend me market. Not me wo. I put to eja. Oh, let's also put to eja. And I mean him we. So now me to stress so whole. Bombing come away. Me patcho na me ba. Get ya no oko school wo. Ko loge. Oko school where you can. Ko loge. Me new school be I forget school. There be bo school ni debut. Me patcho de minimum no. What's your first school ni say? Your friend loge. Logehe. Logehe. There be. One bo school ni dey assign them no to slow he. Me patcho girls school. Girls school and water for no. I my flow through. Any your first school ni say? Me say one bo school ni dey me no say you to slow he ni. And then me wo mrema papa. We bo school ni dey bi. Me patcho I want to know co school. Oko school way. Girls school water. There be. Girls school dey doors. Me call girls school. My flow through. More fracture. Any from say. What's your from say market? Paper chai. Market. Bo school ni dey bi na ho na ba kowie. Any na yanko. Me ma time na fa drink school ni dey no. Paper chai. Me ma time. Any drink school ni dey. What me say one bo school ni dey yanko da. Logehe. Eh? Logehe. Wegehe dey o Cape Coast o. Ebi wa ha. Ebi o Kumasi a. Kohegehe. Paper chai. Kohegehe. Nye kohegehe. Yes. To aswe. We ntimi ambo school ni dey tiefo ntimi minim school kra ne ba no koye. Enti to aswe. Wona na o ko school awatafo. Okay. My friend to ho. Okay. Enti this school mother ya friend Mary. Na wona na wo school mo. Enti Mary ni wie school no. Na me ko ayi no mo school me ko kwasara wo mo. Enti me kwa na me na doye. Enti me o wie school no frɛ me se ma. Wo de me frɛ wa nye baby a na wase da na me de ma. Se ye wo school mo na mo wa de bo aye. Enti me ba ye so me nya adwuma bi. Na adwuma no wo dwo so kwa mo. Enti me pese papa wo ye ma me no me de me menua no. Rishia. Ono so me de ni hyemu bi. Na mo frɛ me ma me ko adwuma. Tata na me ba no so wo school mo ho. Enti no wo nya nwie na mo frɛ me se me nkɔnkɔ hwe adwuma kɔdo. Me kwa na mo kan se bebrebe hyerɛ me se adwuma no ye. Adwuma no ye kama pa nti ye ntua 43 million se ye tu awie a ene ye 2 weeks bia na obagi pay 7 million. Tena so ko school wi a adwuma sem ya na ho odin enti o ka asa na ma committee ana me bo akane papa ne na wose ne sade ye nti ye ntua ana ye ko bo obosia ene edi ko tua ye se sika ne wie ye tua sika ne wie na se ye ba akane ba ye adwuma mo se chi se obekɔ tire ni 2 weeks nti free 2 weeks ko no na ga se wa sha ase agi pay ti eni se ya asempa ye tua ko ko obosia ko tua sika ne wie na akane be ko ayi na ebe ko tire ni na asema mo ka che ne sai ngi se wodi nipa mienu eba be di na chi ansa na mo tua ne ka nipa mienu se sai se o man ka na kora nche no mo dada ye no me ye tua se sika no nti enso dada obi emfa ne medi achile nipa mienu ansa na mo tua ne ka na me se me so me nyankopon amesom no wan kire me sa se me nkwa dada obi abra asem na enye no kore na mo nipa kora nkwa bobo sia nkwa tua nwie no ko tua wie a na masa ka che ne se enye no kore sa nti se wo so di nipa ansa na ye tua ka nti sa de a o mo fa me sika na mame nti sa adwuma na ye 419 minti ma me ba ne kwa ye sa adwuma no nti me hia me sika free mail ne wo na mail ne ka che me sa adwuma wura no e fra ne Gideon wona na hwa adwuma no so no wo tu pan ko Nigeria nti wo ba o mo de me sika be mame ato sa abiri minti wo bi anka za wanda woro ma na me ja be dan mo se muni masem mame yo mami Kate na me fa chan okay me da se wo ba sem ni nyina tofa na fe de ye ba be biebie mu kakra time na oba no school mother e frɛ wo no sa oba no school mother na frɛ wo me pa chan okay na oba no gina sen me pa chan sata no wo SS2 me pa chan e na ofrɛ wo say ono awie school na edwuma bi abeda ho nti opese o ma me oba no pacho ni din de say Lauricia ti opese Lauricia enso mbeye say edwuma di na oba no wo form 2 me pa chan enti eden komo no no udi ya oba wo form 2 no on twan ma ni wie school na so obetoa so won toa so o prese form 2 akra
na o piano say o kotro ni dia to na adwuma o wie school abaye adwuma no me pa cha o de kwaya ne say o mo ka metimi astate ama no nti nko no so wie a wono abeto waso nti na mame so menya hoden de ye kwaya ma no no nti nka wo betimi astate adwuma na ma wo ba no me pa cha nti wo ba ni wie school a na wo gya adwuma no na wo ba na be hye wane me pa cha na o mo say ye de adwuma me pa cha adwuma de minim ni din ewo aha na o mo say e de adwuma na e wo ho a wo betimi aye na obawie school a na watena nchen na oba no so abeto sa na mpese mi hu me call for no mo ka kire me say aye computer so edwadi sa mo tonton chance ne yi paste ne amane ma bi no o mo yi kire me say computer so edwadi nti ne na wo beton to manka wo komu friend o manka no kora na nkyere wo nti ansa na wo baye no wo be hu mu no kora na kase o tua sika na wie o maka mo ne kora kire nti me ye be baska na wo tua so computer so dwadie no wa computer no pacho unimu e pacho debi unim computer mu uye BBC ana say BAC unim adeko unim BBC born before computer na born after computer emu de he na oye e pacho na menye mu bia unye mu bia na ndi oba de computer so dwa oba de no we di computer no so dwa sanka me ba ne de won de wakosuo ni ntinti oba nko betima ye so wo ba sha asiansa na oba na ba enti before wo ba ni be wie 200 e be wie 3 second year o be wie third year na obeba no at least na woni company na ye adwuma be 1 or 2 years e na wo so o mo say computer so dwa na e chain ni paste so kire o na ntina me bisa say o ye BBC ana say BAC o so wonye mu bia enti o ba de na nka computer so dwa no na nka wadi me pa che wo mo ka kire me say me ka kire me say en de mintimi nye mintimi nye say adwuma no enti batitele yin 2 weeks ni de enka be ko ama me ba no ti wonu wie su na no wa be shim okay enti training na nka den training sa no mo do be fam na me ko ye na mo chirechim mu say gise me di nipa mienu e be di machi ansa na we twa wo kana gise wo di nipa mienu aba be di wachi ansa enti wo di nipa na e ba na ka say wonso promise e kosoro enti training no kra wa anko me pa cha me ko ye enti wo ko training na den no mo kire wo na mo ka cha me say gise me di nipa mienu be di achiri no enti question no onti masimpacho wo ko say ye training no wo ko ya no mo ka kire wo say je so akofa nipa mienu ba ana mo di kind of antiti ye bi mu ansa na afi on be ka kire say ko pa nipa mienu bra no me pa cha e mu de ehia me pa cha o mo drum o mo ma ye twetwe names in fact say o mo wonim o mo no mo ye free be twetwe o mo nyina names no atwere mo number e de akeka ho nti no wahwe mu a no ma ye akeka na kese o mo wa yi nipa mienu pa wo don na wo pe na asem na kese wo de ne number na ma wo no ma frɛ no na kese wo no nipa ko na kasa no mo drum bibi ti se ayi o mo drum bibi ti se de me kire wo no o mo bibi ti se sei me fa o mo drum ne sei e bia wo nipa ko no wo nie no wa yi ne ya ma yi ne sei na ba ko nsu ne ba ko nsu kese no abeka sa nipa no be triangle na chese wo so na wo mienu na ayese buchia na nti buchia nan ba ko buchia nan ba ko buchia nan ba ko nti mienu na odi o meba na ye buchia ne nan mienu na wo ye buchia ne ti no nti wo kwan mu din na wo troye me pa cha me kire me kire me ba no oba Mary ena Laurentia okay ena hwan na me sa atwere wo papa nso na wo tro papa okay na sa enkomo we mu na ye be ska no so sa enkomo we mu ni nyina na Mary na ofre wo no na owe me pa cha no wo hobby o dwuma mu hobby na on de wa sha ase o ye adwuma me pa cha ana na wo twemienu bia na onya ne 700 cedis na wo se na wo twemienu bi ye twia ne ka sa na no ka che nti wo ka se bi a do do ko ye no wo mo okra na obaka se ye nye ne sa nti gi se wa wo pesi kana de betwia okay na omo kaye no enen na ma wonya sa ahotoso ne se we de ye adwuma papa enti no okobo bosia 43 million to 4,300 Ghana cedis anya se bia wo de ko ami akofa nursing school wo de ko mi akofa teacher training ana mpo wo pese wo ye teacher ni nti wo tua na ya fa ba teacher wo be mu kra no wo school eden no e to wakoma so a wo se mekwa akobo sa bosia me pa cho de kwa ye ne se na Ghana no se wo wie school na adwuma sem ho den nti wo ka asasa akonya na wo no na ye me de se
me so me ba ne be wie so obenya adwuma ya 2 weeks bi e betua ne ka ene na menya omumu gidie ko bo obosia betua ka de say betua wie no so mo so mo diska na ma no mo da meka so mo hi o musika ana wono so mi hu ne ba bia me frɛ na menya no emu de hi na wo hu ne ba bia no me pa cha Mary no me pa cha okay enti ukobo bosia lamp sum 4300 no ena ado ko o ma receipt a me pa cha receipt no way me pa cha receipt ne menya ni na me hu baaye wo hu bi baaye me pa cha enti wo de ama papa na ote we me pa cha receipt no no okay enti enche bia ye be show receipt na ye hu receipt ne din a e wo so na company na nkasa di de sen fane ay kewu de ma me pacho wo tu na ho me nimo wan ka me hu pacho company pa cha wo yi ni so receipt ni so wan kasa de wan share receipt ni so a won kai company ni di pacha ukotua 4300 won kai company ni di wo da ho se ya na yakopon abbo waso me bucket na yin na ukotua iska no ko ya obeye dey pacho obeye dey e pacho se fe receipt ni just o share receipt ni so ene pacho ye receipt ni ho adwuma na ansa na no ma ye ntua ska kakra emfama we enye frakadam bia enye frakadam media general ye ne frakadam fo bia endi agro ye ska na ye che nti fa MTN number no ne fa telecel ye ka telecel na ye obebre titi Vodafone na eno ane ne wadan no ho se fe ne telecel na dial *439# *439# numbers bebre beba enhwe ba bia pick number 6 na ye Akoma FM no na afei we follow prompt na beba ni na utwa ba ko bia ye 5 cedis se utwa ubedi enti twa de di ene Ghana Akoma no so Sir John ocheska 2000 oche wo honom ena Tony Best enso ebetina ase Akoma mre no ono so che 1005 wo ho na ye wie pe na sports eba omo so be che 2000 wo ho enti en kan bom krasa na ma me 4000 tri no wenye rio pa cha enti en chobi e pa cha ni so utwa dia obedi enti no eye cash out ena ye de ebramo wo Akoma FM hanom we eye media general impenyufo nsa ehase Radio Entertainment Limited ena National Lottery Authority ensa shase me se utwa ubedi enye frakadam bia apomodemre enso baso wo Akoma 87.9 efiade onwumre bia no nso ne fa ekopem se donkono ebebo obehia oduafo abnadepa ewo ho na oni enimdiefo kasa na wotwe etwe mu no ye kasa fa lead poisoning eho ye de cholera kakra enso etwimu efiade so ye hihye dwumadie hwonko de bebre nru ku ada no ye ba ye beka topic a ye be discuss na de bia no enwumre ne de Friday enwumre no na utie apomuden sem se ebe ya oho ebe ye wode ye say ma waduane enye wadro entisa de bi no wadro ebe ye aduane ena o pebebi akosua die so pesa ye air hostess ana say airport operations dwumadie ni nyina passenger handling ene nasefo ni nyina bidia enko ba bia Anchor Aviation and Professional College eho ene wo se ukọ opso ye adwuma wo oil and gas company mo nso a me se ko Anchor Aviation and Professional College eho a ene wo se ukọ omo travel and tourism airport operations and passenger handling cabin crew or air hostesses training and a health and safety management ni nyina ye chebi ewo Anchor Aviation and Professional College and also uko school no afeba ko no mama 3 months practical attachment enti 1 year 3 months no ombra no na wa ye pabini be bia wo certificate ni be kwa akoto bia no ubenya edwuma aye we eye edwuma papa enko ba bi emobi enko dada o wasi anase other higher qualification say ye HND diploma bi ana degree holder bi kra na pese o ye we ka ho a eno nso akwanya ewo honom omo main campus no ewo West Fijai Takrade obey Dr. Amwa Clinic no and crime distance learning center no enso ewo Joylink Travel Consult or Domain Born Again and more online options enso bia wo no ntimi nkon crime ntimi enko Takrade a na wa opt for online there no enso forms no 300 Ghana cedis oba Akoma FM yenimu heya front desk wo ubenya bi ato deadline for picking of forms and a registration no 15th December ninti ema entatna ho entwen answer open chemu bioma esen media ya omo WhatsApp number no 0244886929 0244886929 and 0200132749 Anchor Aviation and Professional College koho ne ekoje entity ye
3p garlic mixture enso ebeboa ama wo ato yaye natural garlic ya na panyimfo aye ede gutuo mu aye ton eboa boost immune system se be yan yarewa intimi entina oni padua no de bia wo ho awo yare ko 3p garlic mixture enom o blood pressure no so akosru pia yesro konom 3p garlic mixture na fe ojonso na wo bre ana jonso no emma kra uyefunu aye kakraka ni nyina 3p garlic mixture ebeboa oko pharmacy chemical and a herbal shops bia ubenye bi ato Preppy Work Natural it was 0248928824 0248928824 yes say 3p garlic mixture no e wotoa ebomu enti ukona e rubber na de ma wa enye bia ena ne ho no eye kokko ena garlic na edatoa no ho no enso eye kokko ye ne ye maame ma Kate ofieputo oja ena aba oni edi nkomo obi etwi ne di o se adwumakuo 4300 ye pe adwuma ma de amane ba no maami ti o ye BBC born before computer and now born after computer kura wonim enso say dwumadi ni ese ye computer so ade ton and ama me boa ono so kura computer wonim ye de to obetimi operating pepa che baby no wetimi operating wakwa besia 4300 ye twi ne di company ni di no kura won kai ana kai afi de wakai pepa che baby on kai timisi nyakopon da hwana nyakopon bo waso Kate ehn fa na kotwe scanner je se wo sori ko show phone so ana ko show receipt yo my uncle doctor na no way ye ne doctor na ni din komo hwia e bia ye mbra na ye maame no wakai company ni din me se me nka sam na hye na no ana doctor me bua ono aka na de bia ai belu tu de twa ansa na ye uncle doctor na no ho mbra ye ba na fe ye maame ni receipt no ya hye company ni din na ya hwe mwa ebetimi dia bua doctor pacho yenko ma me medase amemfa akwanya wi suna menchia ahwefo nyina omoje oso na yemfa se dan matwede ampo nyankopon se nenso wede enkwa ache biem ihia se dia ya pomde ho nkomo de na me ya kakra bi ne se obo ho no wote enka na onyare a ya na ontie na yede yedwubadie ne gu ne ma ahodo mienu obi a oyare na obi a onyare saafo na yeto nsa afre wo mo na ya na ye wonsem busa bi a yepese yi ano ema obi biara ohweye na watimi agina nsem na ye kana so atu anamo enti se wo hwe me na wotie me a mesere se obetie me yi pa asembusa edikan anase de medinka kana se wanu munduro bebre wakoha bebi akode wa na winim na awoto ema ye de bia meka se ayare sade emfaso wo so ne senka wo yare ne botua sika na wo pe ayare hwe no enka wono moduro wie a wo se wo hotimi to no wo se sika na wotua ne so ayede abamfaso obi anu moduro for the past 1 year 2 years 6 months 3 months ne hon todo esa na wa boka agu wa wo hwe me a wo saa tibia ni mu no adentina awo se ugya ba bi a wo kono na wotoa NASC scientific herbal and research clinic wonso a wo hwe me a wo de yare na ba wonya ntua na mo afa na wo ye course wo busa wo na amfofuo bi no se yare asumesi na hawo yare asumesi na hawo ehe na wonko se wo tie mi ana wo hwe me a wonso ayakonya kasie pa se wo tie mi wi a obetua na mo aba eku otwato a meka sa kire mo ye wona onyare te se meti hei meti nya me ya me yefuru nya me ya mani so mbre me ho den nanso yare a ehu pa wo wiase boni fe no silent killer na Ghana hadi edi enya nti kasa bia beda o maemu aye kan se na wonyare ene wo firi mu ayosam kase pa ne se obo ho afi nyina ontu ana mo na pom den ho na hwemu akire se dodo a ehunu amane wo liver problem kidney problem anase akoma meka heart problem no eye nkofo omonta ncheke omuni padue mu na nse betrese nkofo bi abo age so adaya aban se bosumu eko na wie ya from 1 December dodo ewo kidney mu yare na omuhia se ye do omokoto machine so boni beka dialysis na machine ni mum atwe efifi ni padue ni mu no health insurance cover na papa bi kan se manage wo se abana tu anamo nanso edu sam pempenso anasa wo twa mane du sam pempenso na onkwana be 50-50 entebusafo adekwenti ene mohumi wa hei ene se yare bia bene padua nim
epese utu anamo eba na de ba ko a ama mani agye se ubetu anamo aba ne se ye gidi sa ya resentime ba ewa abra na motuo bi enkoso enu titirinti na na me wo hai na anamo edikan a wo se obi biara enya ansa na otu anamo ewa na pomudi wana sa ansa na wono munduro ehwehwemu na da bia me ka se ehwehwemu boa ye den enti na dodo na anu munduro mu ntowo masechire ne se nipa no wo enya akwanya anya ehwehwemu no because na woni 1000 Ghana cedis enti ye ntimi amfa na nkoto mpaso amfa na hye ntwiti akoma no ho ahwe se akoma ne ya adwuma yi enti no mosisi anase cholesterol ne kosoro enti no ye ma na akoma ya redro die enso na ye nim de ekoso wa akoma nim enti wa wo hwe me a won sata yo tititi edwuma bi ana akoma ne bobumbumbu na ajai to bi akoko etimi ya wo yasa na afo akika se no edwuma bi ana wo yo basa wona antidu ha ne ha na wabre hwemo chese akoma yare ehu cha yare bia na mo hye no suma me se akoma nso ene kura ye nkwa na ni se wan me na mo ne se wachina ya didana si wo se utu ya so ye na obetwa akoma na 250 Ghana cedis no pesa sikale she obotom na ye ntwa akoma ne ma wo free na problem bi wo ho a wato aduru ama ho aton de to so mienu ye yemu niema enam se ye didi no ho inflammation no ye liver ne ye kidney sana asem ta aba ho enti ehia se oba betwa wo liver ne wo kidney afiri mu nya akwanya ntwae wo ya akwanya kase ne de ma se wachina brane betwa wo liver ne wo kidneys ne yenhwa wo pancreas yenhwa wo gallbladder yenhwa wo spleen mechira wo yemu niema wo ya bema yenhwa wo prostate ne nka ho oba yenhwa wo de ne nka ho yenhwa de kwete wo rin fi bebre so awo ne ma ade ntra wo de bema hia ne nso na saba bonten bema na efon o mema sem kofom oba infection one wo duro bi ye chire we no akono ye chire we no akono and so still o efense bo ni beka se unya vaginal discharge ya na ho kekawo en service mi begu wa hemfie ho chansuma me se bra yenye sa ne ma we nya ne hu ne mo o ba no so test no ya nyi usika chansuma me se modya mu hwehwe mu te se syphilis hepatitis B malaria typhoid o blood group o sugar ene odun so mu hwehwe mu nso a eno nso ba e be ya ma no ye nyi usika ne mo ma mentwe ha dwe nsi we so bra me de number ne betu dwa no ehwe mu amabubo so nyina na ha ne hia mi o okọ ba bi se okoya ma me unkuta tete ho 10 million na ye nyema ene me be na nka me ntimi meye promotion no na nso odumfo bi adaro ma se obeboa ye ama me ma me bi me nua ba me bi a wo hwe me a wo hia se oba hospital ho a ye hwe mu ne ma ne hu adekore ha no ansa na watimi ato adura no mama ne ho ato no se de be obetimi aba no ato aduru nti no obi se wafa ho ka nti wo kompaya na waka isa ni pa no hyansoma me se nyame adom adom ye branches miensa baako ewo taifa ofa taifa ka so besi o Daddy bookshop bisa Fairview guest house ewa na ewo Sprinters usu besi o Rainbow IT and electronics and as a Rainbow supermarket wo do odu ho afre eho na ewo Kumasi ya wahine makoko base station ho ne bisa se okwo wholesale eni wholesale na ye opposite mama adeba akwa na hamini obo ho makasa nyina echi no obebusa se doctor ya rebe na wosa ofra ya memu sabisa we de oba ka wo hawo ment na fie ntu ya be din se wo yafu tayo ye ntu doctor me osa ana se meni su brimitie me menu ye menyunti wo malaria na typhoid ana me nasi peja nti me gidi se me kidney na makoma ana me liver ana se no mo jabro so asiche ya be nya no ne hia ye yesi bra na ye nya hwehwemu be ma ade nti na wo sori a wo so bebre sa eye cancer na ba prostate nim ana ye kese de boni fe na enlargement ana infection fe ni prostatitis ana ehwemu na be kire nti ya ba mbo se mbobo yare din nti yare bi e ha no bra na be ka ye nya hwehemu hu yare kro na honye de enti bi nto ti promotion ye wachina Tuesday ena ekoso bibinti went me amwa china ebetuma amwa akonya Wednesday eye taifa Sprinters ena kumasi ya hene makokoben fa number we na jo special code number ne 0244 12 02 69 0244 12 02 69 afi 0243
0243 30 30 72 72 76 76 0243 30 30 72 72 76 76 ma me be me ka sa nyina ekwawiye no me ka se mama ye hwe ye didie mu yi especially ensuo no ye mane no so se wa hanom nsuo a wo se wo kidneys tienie en train mensu kom ne ansa no wanom nsuo eye wrong nemum ni padua na kwa ne nyina hia nsuo ansa na etime ya adwuma yi enti sekita ama obi bia obeba ya so ye osado obi fufuro eba ne se ye nhwemu ni wie ni ehu adekro ntia wo hu ama ne woni padua mu na wo no wado ma ho towa ye kire wo de wo se wudi de ense se wudi se de be ya ho towa yare ne nsa anya de ena biem enti na mede mekasa nyina ekwa we mekasa muma ya num nsuo bebre na ye ni nuaba bu ni beka se fruit bebre na ye ni vegetables bebre na ye ntanso entreten ya pom naske de so oba ya so ye na ho antowa na free wa fi se ehwemu ni be bi ehu yare ni nyina ni ya mo do ma ho ato na ma me de mekasa ekwa we na be na da bia me bu no so oba ko afum na otu banchi na wo enua a kire se afi ento na bariase na meka we bia kire se enam se yenim se sika na wotue guru ba ye ho ahobeto ntini ye se ye hwemu no wie na woto adu ko no wie a sabra na baby ehu se enkoyi no ye review hu se bibia ye de eko na ni se wotwa wo liver wo kidney na problem no anu adro wie no na wo sa betwa no ye se ye nyu sika bi ti ma me o ba eye 50 cedis na obetua for card na wo wie ye test ni nyina ma wo free na ye hu yare ya na woto adro na anu adro no wie su na woto wie a mpenifo se baby a chekere aboa no ehwa na yesane no timede me kasa nyere ekwawiye no fa number no na do special code na mom wa wo hweme a wo befre no mesere se oji code na obetimi dia ma nipa ma ko 10 wow afi nso no suma me se wo market wo asori bi mu anase mu wo kuo bi cafe club bi monto nsamfre ne me hwe mu nyina so nyede e ba mu free e bra ye be di bronyen abusianfo fa number we na do special code 0244 12 02 69 0244 12 69 afi me am number abefre me ye 0243 30 72 76 0243 30 72 76 mami me da oni ahwefo nyina ase me twa da mo beto nsa frɛ na akomanso ya be ni bia ma ene ma ni JTT nim so obeyo ho adwuma na abaye screen ni bi enso e de amaye Dr. Nane ono otuba nchia odua esan so nim se afe ebeto no so ati ase etu so bo bra bia ye de yie na de bia wanim ate ye ne ye maame Kate ofi eputu oja ena ye ne no edi enkommo opedwuma e de ama ne ba na onya enwie school na edwuma no je se okotue scan san na ho na mente ase maame Kate na wa wo hwe 4300 na wotu aye no na bosumi ana na otwumi enu bia na ese be ma ne sen 700 cedis e pa chan na ofu se iska no mu odua nti no be iska wo bia o so do tisi form na wo kope iska no kotua Akoma na ofu se mu odu sa nti na akoba obesia no e pa chan me kwagije bi o me frame na mofo no na wa wo ye di adwuma e pa chan me ton ne ma o ton ne ama nti wa wo yi wo di kakra ena so ankobo na onfo de so kakra na ade ka ho na so 4300 ena akoy no mo je me pa cho se receipt na ye ready am pa cho mo ye hwe receipt na ye de ma no ne ye hwe ade kro wo receipt ne so na ye mbisa ho nkomo biom enhwe nti receipt aye ma me no kotua 4300 se ode kwa pa edwuma e de ama ne ba no ene wo ho no eno ne ye de ya Verico Ventures aha QNET na QNET de o here intwidi fo kwa o na wonti o monka me pa cho da bi wonti QNET fo nka me pa cho da bi we se scam bi se scam bi e yo mo a o fraka we de aban kransa e pe wo mo ento de mitimika ene etwe amwa Kate the sum of 4000 we so 1000 you know ho yo 1200 no ho yo
being part payment. It's now 3,200. Okay. Oh, QNET. And a man was on a year. QNET the only azar. And I not want your monka. Me patch na minim. Na wonnim patch. Na asemi ya che. Me patch be 3 years ni. 3 years ni. Na what na kwa de na wo che. Na bra so me di ka busa ni mu nsam wa wose enye no koresa. Akra be ya. Merlin na o de me bani wura se adwuma ni mo no. Aha, oba de wan fa na rem, wa na odu rem. And I unji this one na odu rem because oba no kra na o school. No on wie school. It's in Kawba Chaya, my Bano crank, one re-entron paper re sort of fear. It's in Kawa Pedjuma. No, what school move from 2 dear? It's one age, Manaka Okoye, and I know why. Mammy Kate, woman come on. Me patch any mamma, Miss Minnie, I said, man, the minty minute. It's in me banana now, or you man. Okay. Like I said, on 1 year and in come quite yet in Amman. Into a Riana Quabbet to us, or bet to us. 90 Mary, no one say, also, Yakasanoka, so Musibuchia. Me patch. It's once a Mary, no, or the one Obano, a Buchia, no, and so on your Obano, and Nassau, and no peba, Cocano, a Buchia, no, so, and Sunny Asha, Sana Wadrin, Yawana. Me patch. Sir, and see, whom may be a Mary, no, say, me patch a bit. Ayeka. Now, what come ho? QNET for no come ho. Me patch. O call her then ho. Me patch obi any ho. Ya topunim. Patch. Na first na wo call ho na wo to se nipa gu wo pa. Fa na mo do so pa. Mo do so. Mlantie ne maba we biribe mo we school. No mo nche so mo da nkrofo se de be ya. O mo so menya dom de o maba. Za na koye ndu ko friend o mo kam ne kura nchire wo. Ato meka ne kura nchire na gese wo tue ska na wi. Ansa na maka ne kura nchire. Nti wo tua 4,300 ni wi a. Na so maka che wo se kopani pa mienu so sign fabra. Me patch. Nti sa ni pa mienu no so ba na so ma jom so sa 4,300. Me patch. Na mo je kosa. Ene QNET for so mama ye dwuma wo kra mu ha pa na wante se na ebi wotafo kwan mu onom wante me patch dem bi na o ma no mo ne ye keep you mo fie ho office ho me patch na wo de ye keep you me patch dem ade wo ye panyin ntia ke na me fie na na ekọ ba wo na wonim sa ebi mo ho ye camp o mo me patch na wonim wo ye den na ho yi wo ye den na ho se ye camp bi no my Kate oh ye mon komo e me patch de kwaye ne se ase ekwan de me hu se obi ti wo okay ti na mo fura bonten na ebe de bia e just say ye be de hu Mary me patch me den picture by o the picture by me patch say Mary no nye dem ma o me patch se ba bia wo bia no me hie me sika so wan fa me sika ma me dia ene de me pa bia me ne be ye no na ofu se Mary wa ye boni ana me patch adentia because me di ka busa no mu nsem ye o pese o twiba we no atwiba we ni me I say aha aye 419 ya wanka no krenkyere me na wase o mo de ndie ntisa no wonti me na ada me enti me tue me kobo abosia kotwe wie na waka mo no krenkyere me na kase me hu se ya azan wadada me enti me nya me pe no na se me hia me sika won fa me sika ma hia o sika na unim baby a wote Mary te because we hwe no so obi na de ni korra mu o se pacho de kwaye ne se wo se wo ma me wo baile bon ba bia ni kwa no so kuro bi wo fra baile bon okay sa baile bon so nkuro ni so ato so bebebe e wo na baile number 1 number 2 number 3 ti ba bi property o wo no na minnim unnim wo ne number so me pacho na me wo no number na free me phone so me phone wo lie nti ne school picture pe na wo me pacho sa be kra de wo twi makeup se de me twi makeup nti ye de school number picture no kra to a wo di se be hu no me pacho nya school uniform na she no she de no wo sata no wa ne picture ne de me pese ye be show ne picture no enti me bisa wo no se sa be de friend Mary de Mary Abam me pacho o ye fantini pacho te o yesremuni pacho o ye fantini de anka me ka fante che ne bia nanka wa be hwehwe ni yo QNET for de o madi nkofo wo krem o madi nkofo me se o masam ne de aba aban anim nti ene mitimi to di nti na mayere me ho a me ka ne kese sa na DJ I ma bo be ma din so ampa na ne good morning eh na machi good morning good morning good morning ho ye utie mi ankasa nti bi ode awo ho me fa wo ho adekorita DJ I kaba ha na dro ni din eh good morning enti ono oba ha machi kra oba ha wia oba ha na jo a utie de ebia won just a good morning na so asoma me
mo osoro nyo kase amen gira ne de em so why no my sister Nancy ka o say ya okasa na Akoma ye ne ya pa ai sister Nas oh mama kan fo na ya mensa no efe yo oba ne simu waje ga so ta asere na me nshira mo to aso ai amen I be like an tanka wa ha what one in well good morning here ba me sha when you say no pay the word obi nsere and e woda sorry na kodua na dwuna nkwa na wo hyedem na se wenya sede ansere ya woda yare for nkwa cha doctor yare papa bisa de na hawa wo se the word em nsere yare papa osoro nya okese good morning here ba me sha and the TV ni so no we nana I times I better after na na pese e bobo no ma ne keke ne so ko ni na ne se edura Akoma ene onua TV agya atumudie ehu hia kwa se be kase bebe but e bia na ne first time a wutie obi so wa na opeso utomu esu kopa ansana otumi afre ma me ha ho eduro ne good morning heba me sha eye moja ene ntini mu adwuma nkasa eduro ne ye general well-being eduro no eboa ema nkomwa esita eduro no tumi ma wo ya be ma wo gina abran na wo ya oba so wo gina sa be ma tie ade ba ko ne se eduro ne ye moja ne ntini mu adwuma nti obi wo koda sori a o se mi ntini mu twetweme menemu twetweme nipadua na nkasa esiwo no ba bia nkasa ni kasa ehie bia no kote ya wana se pain ewo mu ankasa nti ekoba ni sa de biara de oda sori a ase ohu dia won ya asante fo wo twi kasa bi o se afie aso o yare so won yare me pa che ekoba ni sa no edru ede TV so bi ya fa ni good morning heba mixture enu ni we edru good morning heba mixture oba pa edru ni ye moja ni ntini mu adwumenti obi o oda sori o se ne chinkasa ni eye ni ya etutu na nkasa obi o se misisi ne sisi ni de tie ni obi o wa na wadwuma a wo ye obi na bebi a wo mpani fie so abebedru ni ntino ekoba ni sa ntini no an enkwasa emu asisi enti moja ne se de wo se su pompe eye na adwuma na ntumi ya adwuma na sa ekoba ni sa wo behia edura ebetumi aboa amma moja na atuma fele woni pedua ni mu na etumi ewurawura ntini ni mu amma ntini na ye na adwuma se de sese eye eduro ban eye good morning heba mesha opapa doctor bia betumi aka kiro brasho ya hyenwo ha obi wa na onyobeko but odwene ho se doctor ya aka se wie sika bempo na mede ko na menye koduru ho wie a sika bempo na mede betua ka ode bebo me na mpo ye kasa menye operation sika be na mede betua operation ne ka eno and a good morning herbal center for ya dwene ho na ya ye eduro no nka ndubere ni ko yina wo ba ya so ya ede be mo no ya keka agbomu na ye de egu eye bottle mu fefefe de TV so a wo hwe na ye ne package kama e de ahye ne box mu na ye de aben e wo bia wo no ye de ato sanfo se de ato pacho baby a wo bia na ye de ato enti wo ko drugstore na eben wo no pharmacy na eben wo no herbal shop na eben wo na wo se mepe good morning herbal mixture amno eno anu tietietia na oba pa da no ewrada na meka na ofia se ye duro no ne bo nanom ene ne pe eyina ya baako jese nanom enye de upe bi ato so ne pe so enye de enu na echi no wo upe ne bo so ne bo so enye de oba pa eduru ede TV so esanse eye moja ni ntini mu adwumenti obi okoda sori a ose me wona me nan tititi me nsai tititi me nanti a me shampabo so enye me sa me shampabo obi tumi nanti na mpabo a hye na nase eyi nso no hu shampabo na eyi sister me se ko ba ni sa ma edura fa ne say good morning heba mesha emel enu anu no wo de enom na anopa ewie ne anyimbre oba pa eduro ne bo enye den kura aburo so na 25 cedis and 30 cedis pe nti we ye ke obi ga say eh ene we dey say mi kura 1 million sa eh wo kura 1 million wan hwe benya bottles be 4 and now say baby a ne bo eden kura no be bottles be miensa na wo de begu fie wo de enom na anopa ewie ne anyimbre oba pa san say eduro no eye moja ni ntini mu adwumenti obi o ho say me koda sori a me wo say menu su bremi me ye dwuma kekre bia na mabre me ko hospital ye be me nduro bia o se ye de ma me manu me duro no ma me ho nto me da me pa cho nom good morning heba mixture eno ana na de TV no so no fa ye we duro no na na pa ewia ne anyimbre ye ba ha eye kasa eye bre ene ye de kasa enti ya ne ye nta enkasa nko ekire endomo esuko bet wo frenya ye betumi adomo esuko kama enti bra ma no guso amemi kase sa wo pasa wo fre na wonya doctor no kasa fra no mes na egusoro no 0246 no dija 055 na fre na fre 0246 ne sesi ya ja fre na fre 0246 na be boa pa sutie ye se afare bo na wo mo tie ye na mo nhwe ye no so amo amutie amo nhwe ye na me bo ama wo mo
eno ne 0246 59 41 ah o frɛ no a tie se kwekuo kon bia kama afi obi so tie mi ehwɛ me na small king na say me de ne de eya na misisi me ti ye pa wo misisi minim kobana ni bia oba pasa wo ma na left na se osifo usi no osifo a utumi hwe ne be 3 minutes wo driving mirror mu no o move ye age so otwe be 3 minutes na sisi ni mu tene ansa na wotumi move e be ne say ya papa doctor bia be kase ofia wunya ne ho a obekọ be ya na wo odwine sisi ka be mpo na me de kọ enu nti ne ya ye eduro ne ya de ato wo de drugstore na e be wo gbowura ho na kono me eduro ne bi na hwe ade oba ba esanse eduro ne ye moja ne ntini mu adwuma nti obi o na ne nsebuo no wo problem obi o se me de ne mibu a 2 days na etwa ba 2 days na ya sister esusuma wutiri ya wo de obi o se me top part de chapa yare nkwa bi so ho se 2 days na ba ya no aka enam akoma enum bi so ho se enanum na aka ne hefa na ekro se enanum na aka no se ewo bebi kwode a ene na me ka che wo se ebetumi awie fibroid enti enna me meti a me kese se wo bese obinya fibroid wo menstrual problem munti obi so ne de menstrual cramp se ono no de se nsebuo ni baba obesu saa tie mu saa 3 days na obususu obi o fa oba pa obebu ni sa aduane nya ne de ni na ne se nsebuo no problems nti aduane nya ne de eno na ye ka che wo se pe edura e fa ne se good morning heba mesha na wo de anonom oba ni ko school a bosumi bi age se de abofa ni be fi o sa te we ase we mitaka because about time for ni be friend ya complaints o mo de ba no bosumi bi age se friend se oba no ya na kwato hospital oba ni ya de ni be fi o ya fa na be fi oba ta be fa drop it mi ka ko school ko fa na ba be fi eye yare bia o na ni said buo ni time aso ti na ya se ba abofa ni be tie mu sa abofra afi na obu ni sa oni mo hwe obesu sa nti oba tan pa se we ni twa ni di na hobrasie mu fa numbers na egu TV no so kope good morning heba me chele bito fa hye wo ban cho boss fa kan provisions wo man ko school manonom na na pa wie ni nyibre no no oba pa nko fota franya ka asem we pa ya ye betena yenka obi o say mo aduro no na me furo so pa bet me num mo aduro no me furo so tia na etie obi o wa papa bi o say obo bet obo ne woni yep ni na se pimpinis ni asam getwa ama ende na yere ni kunu kra ne ye nya problem na onnom ye aduro ni bi no na furu so ateka me se otumi bo belt e woni sisi kama da no ma me ba ko fro se owu wie ye no na awo ekire didie ni basa na de oyiri ni yemu didi ya ngasa efi ono wentumi ambo ni yemu yenti na furu no ya na ye kese but onnom ye aduro no hu se eso ete kama obi o se na me so na me mu odu pa ba me no mu aduro no enne me so te kama ama ye nkuna me ye se oh ene na nkofo nu medu no mu nya so mfa so enti wo so be challenge a na we fro so wo so dodo pasa so tia eno ne de ye but wo betuma akopa eduro ni bi na wo so abaka obi tumi frɛ o se me de na ye koko edidi me to free meni ase koko ha me but me no mu eduro no ni na eja ho na ne ye de aseda ama otwe di abo obi wo frɛ ya na wo de ya se de bi ya gye nyame ase de ye pharmacy frɛ do na kyerɛ nyama no ene ye de ye ebre ni nti ma kyerɛ bebi obenye bi ato na obi wo se me de ne de ewo hwa meti ya opa wo mechi nkase no obi o se siase ka no to ase nkase ni QNET na to fom we dro ye ba akopɛ good morning heba mecha be ma odwonso ɔte ya opa wo ne be memu manonum se edro ni bi oba one be mehia na se be ma ne hu nsane na ono ehu se be ma ne Philippine e wo ne be memu pacho na ye papa na osori fi ne yere su dwane ye ni bi mesraw kopɛ good morning heba mehia nanom wonso oba ye ne hu hia wo mpa so sister etoda akeka wo kakra na wo te wo hya pe ye butu so anu ansa wo da wo saa e ba ne saa be ma na obi baji na afi wo nsem e koba ne saa na wo bɔ ne dua kra enya no enu nti na me no kese se eni die ni ahobrase mu wo ye oba wo ni atenka e wo mpa so me pacho oba be ma ne hu hia wo te ye opa wanka sasa woti yo say be manu hia na woti yo de bi o sa woti de israel pe edra fa ni say good morning heba me hia ni bi nanom numbers ni na gu TV no so no but wuti e radio a me kire baby obenye bi ato bi wi amabo no ma ne de amana ma sori firi ha ko na oba pa in the program akra fo be ko okanshi drug lane tina tete obenye bi ato sanso na repash heba obenye bi ho ato afi wo hello heba uko otkenshi drug lane na hello heba obenye bi ho ato ashama info be ko main station ho no mu main station ho Equus pharmacy obenye bi ho ato sanso na Widima pharmacy nso e wo ho afemi kese takrade fo be ko AA mensa udru AA mensa ona so ka che osa asam sel ha ko Widima anase nimdie ya omoka nimdie heba obenye bi wo ato de amidi wie kura Kumasi ade Freddy Mens Ashtown
obenye bi ono ho misty ewo mbro obenye bi ho ato ne bibia e kama afi astan ho na Colinac nso ewo PFA ewo tafo kwantimpo no do mpache wuduru new road asi na wo se mepe good morning herbal mesha ato eyetietia afi edum abrosan kese o yerepa fo wo mu no eye promise herbal wuduru ho a obenye bi ho ato kofolo dua for dana mo frame won se gapson si asa na wo twi abre ni bi enti bebre na wo kwa gapson pharmacy wa obenye bi ato afi benon pharmacy so enya na ewo ho sabre ya migu so amikese sunyane for ekom moze pharmacy obenye bi ato afi genomes na me sore wo mi kuro ma Cape Coast ubekọ boachi ansa pharmacy anasa pena heba wo kaso so a tribe of Judah obenye bi won ho ato ofre ye numbers na nchiremu bi abudu yaso ye de bema we no me amebu be ba chom de me radio for TV for mo nka ho 0246 0246 59 41 17 0246 59 41 17 na 0553 21 35 87 0553 21 35 87 Papa no me see am abuboy radio for dia TV for dia eguso nti wo hwa wo behu na bibia ye kama na minim sasa maya bi pawasam sa maya mienu bi omo Yusufo baako e okumase Abigail ne Barbara e ma mienu Yusufo baako e okumase eye mo eni Abigail ne Barbara mi chia mo wo to phone 4 ma wo mo be send me na aka baako na mo Yusu nti omo se me ba mi chia ye ji omo so nyame hia wo mo ai na Nabila Kantan ye dase ono so ji oso DJI nyame ya aduma adwada why amen onye oso kese okay eti eye akoma mu nsam e na wutie no de bia dwumade wutie a wo nse na ya boafo no enso e ba mu kakra omo e na boa yen na de bia yenso yetimi di dwumade ne e bro akwanya e wo ho se won so opese obe advertise e wo ye programming so akwanya no e wo ho endu se program ne ko na wie ye no ye the head of sales ne number e betu dwa na won so wabeton wo niama e wo dwumadie so nkofo tie yen nkofo hwe yen Ghana ha ba bi abrochie kra nkofo tie hwe nti wo be advertise wa ha unya so emfa so nti esremo omoba na omo beton a yesremo aya ma munye fidie no emfiri hono na ye ka say ya Geo Security Services omo se omo penkofo ne omo ye adwuma me se enya frakadam Media General yebebo bibi hu dawuro no na yen ye de ni ade akire hu say eye papa eye private security company omo pe security officers and supervisors eni omo ye adwuma ewo enkran tema ena kumasi enti Geo Security Service edie eno no enche bia ye de omo details ni nyina ebetu dwa na ansa na no ma yen kai we said 19th December ena 24th December ye ko Central Prisons ena Menshia Prisons yekoye nuanom a omoda ho no adoye ye say Bible aka osimi da fiase no wan besra me Nyankopon bi say esuafo ne say esuafo ne bi say Nyankopon say na Nyankopon da ben ena wokoda fiase a ya mehwe o se wanya ma unua no wanya ma me asafo Awurade eno ena Akoma FM ye panyimfo adwe hu say yen ye je Nyankopon di ne pese ye di nasem so enti no afi ye de no akyede na afi bia ye no ye de kwa Akoma ye nuanom a omo Kumasi Central Prisons ena Menshia Prisons eye omo a omo da enedue fie ho no yesre mo nya officers no enkasa officers na ye koya ma omo nti wonfa mba ye koya de ama prisoners na omo da ho no nti bibia obetimi de abreye ama ye de akoya omo adoye no akwanya no ewo ho emo gari beans ebro enkate enwo anwa chese bibia toilet roll sanitary part emma so bi ede fiase ho so bring sanitary part say be ya bosome so a ombetimi de esiesie omo no so akwanya ewo ho doko ensa doko ibia drinks ye chichire wo nya de ebro no wo de bring ye beje ye mpe energy drinks enso eno de police officers na prison officers na me ye hunu say omo mpe eno bi ewo ho okay yen kwai na ye ne ye nuaba no ending komo na ma me wie prisons achede de no ye number no eye 0530 507849 0530507849 enema ya boboso yi se wuntimi enfa embrain na obaye odi esikemu a eno nso ekwan ewo ho obetimi e de abrain odi no eye Lauricia ana Doricia Papa Doricia Papa yo eti say Papa na ko ta di na mo se Yesu adombo ko pa o ma me
and no be fear for to a table so they try to mami. Who school ni dey say? Baby, I'll call school. Kumasi Wesley girls. And no bad boni ye chen why? So why there? Which one the short I can say? Kumasi girls for your friend him. Most of your friend will say. We rabampa. It's no day. Yo, how many year born come be net to change so? Dorisha, che mwe, wo che muka krasa na wodi mo komonifa. Okay. So, we still madam Minyana. We are friend Mba. Me no school my review common for me school. And another school. And your friend make a share myself for one mammy doing common. Now, the year you have been taken into me better. No, you man, you can't be young. The more we and I'm not this one. The son is a said, and now for me, the son is a mamma. And I can't the Cobano, they are saying, Cobano, they are saying, Cobano, they are. Dorisha, jina baby ye mai enim se wo ye adwuma de ba jina baby ye mai na online ni mu twetwen esi why me engina so wetimi engina so ye be san afre Dorisha ni din no eno no nye Dorisha ye be san afre no biem na me koswa akai mo Akoma prisons achede no ye sre etiefo se momboa ye se be ya nyame ya aduma 19th of December yebetimi akoye ye nuanom a omoda enaduafie ne yebekọ akoye omo adoye emema ntade a se bia ofu se wo wapa ho anase ne ani na ye no ntimi hye but obi nso sha ahomka wo mu a eno so betimi ede abreye se mi na ye di siniama de ye di dware enku amode be treat skin rashes obreye bia ye beji nra hodo bia nso a madaro ma mode be breye beji enro ne de me se de ye penis enlargement me area bomb it me body into rosa eti se be ya ne koku do nso ne be ya kese de eno de mfamma isan so mo se ho no mfa anye hwe e wo ho na ebe mo boost your sexual desire so mfamma eno so de brain a mo mfa anye hwe e wo ho na mo ti se bi adwo bi a mo honam ye mo ya ombenom omuti ye mo ya ombenom a obetimi de ni nyina bi e de abre Dorisha Adam aha eti o se o ma me no ne afre no Mary Mba. Okay, it's on the day, you man, what dance here, extra woman. Okay, no, say, or register with D at to one year school. No, yes, I, Jumano. That I know would not form saying. Form 2 form 3. Okay, now, I dare not all press a year school now, when you're Jumaya, and one can't show mammy said, Mammy Jai. Na nyame ya dom na me school a e bia na nyame ya dom menye adwuma ye Baby na me bi no se bia me menye adwuma ye e chese asemi ani mami je ma na yan so ni le tin na mi ji pa ne se ba e ye bia ni na ye bi ni le ti o se ni bi nsomo e ma na ni ji or I said, I will be true. Yami had been running here. The young people, my father's okay. And see, the last time meet you, Edema, Mary Mba, and I say, or then you call company Hoko Chescano, Eda Bain. And then they cry, me will see me at my point. You're not quite now, me, mammy, at home, company. This side there. Missing the poor, by your poor and then I said, that was my papa and hello. Online, if I told Jina, you can crab your mamma and I come on with Mary, yes, I say, yeah. What's the more quiet and I I say we are okay. Oh, our two friends are fine. No, my now. I know more than you say, money. Oh, and he the baby to one.
almost a product be normal time. So online product is the company in Tiasia. Akoma FM. And they are 400 money damage. I want to meet my mammy is kind of married, but I mean, it's I won't change your name now. That in the piano was sending all their mom, in the piano was sending snap to say brand new. Okay. Enti wo adana wo kwa ho na uhu sanya om office na sitie na nipa bebregu wo no wan kasa Dorisha bibi catch you say we papa ni no bibi kaka no se de wa ni esi ni tuma da ni tiene amaya ndia je bonya amane ni ni se bia ye ni se. Okay na o school mother no asemi ba ye wo ma me say 2021 ana ma share na cha kwan yehu baby owo na wo the number me phone right ni kwata ni number na ma me phone do say especially ni number sa ma ye nya na number o na ga sa wan ti ma say okay so she so you know o so da and you na ki de ya ko on sa o ni bo. Okay. Your papa decide why you go. And now the picture pen the number obi the number near their friend. Munya ni number na mo their friend. Na company no baby na omo high dan wo no makọ ho. Akọrehwe omo say bia omo ni baby omo wo. Ya ko me ma me ba ko no ni ho. Epo no ni ho. Ya no manager ni say so no sure to find. Enti for 3 years near asemi ba ye and apart from some call ho na mo hu na se mo hwe Mary emba so am hu no e dia na mo biom na motu ye tu na mo bebe dia ko registration bebe ba ana nte ye we ni ye kwa nko ti be dia dem pe so si suma me wana m say ye dia ana nte Ondo oma di class ka oma na nsa asemfo oma ya azapo nse na ama obi amfa ne ho anhwemi e kwa na omo ka sa agency na ye bi o ko shem agency ya je ko shem so mo sa pe nse ti be bia enti mo amaji atumu se obi atwumu adi e ba sai e se mo hwe Mary Papa, remember, you're going to be in the na Mary I am the Jimmy the power your mommy saying. Say Mary no so nji this ono so obi na piano ko shemu. Obi na piano ko shemu, so no so ko obi a obi be shemu. Say omo the man we didn't tell by no we teach her dog. I see. Yo, Dorisha, yeda say wa we bu asem ni nyina ma o ma me wa ha. De aka ne no beto aso why. Na we pe ejuma e man kofo say we school ye ejuma the part time okay so we dey obi e move frakadam pacha de yo erade nche ejuma na wo ye no so wate amen yo Geo Security Services a security company or security officers and supervisors any o ma ye ejuma e wo enkran tema e na Kumase requirement ni o se e wo se wo ye Ghana ni a owo Ghana card an Ghana ni a owo Ghana card na ye ba ahodin mu adwene mu e na senia emotions esi etie na e wo say what pabini what being wompa physically mentally emotionally strong an na we di in fear 20 ekopim 45 years e na 20 years na 45 years na omo no aye adwumatwi na ya na e de mo fa che mo ate kakra akoko obenu mu nsuo na afei so wo betimi akenkan na watro e wo brofo mu hie wo say e wo say utimi tro na wo kenkan na wo de brofo enso ekasa e Geo Security Services eni kwan say why boni bi awo criminal records bi a we police fo be ye vetting ahwehwem se woni criminal records bi a san na ombefa eno wo aye adwuma so why security services adwuma bi dia broni be ka say is an added advantage na say wo de ye per 100 a we nya 50 kra eda ho dada omo hye adwuma ya se recruitment na e hye ase 21st November ya ya wada edi yanim ya nti enyi wo emfiri mu omo ye recruitment no any training no e wo Kumase ahojo a ene Golden Bean Hotel no e na eye enhwanimu hostel e wo ho e de ma oma ombefi enkran tema e na Kumase ebeba
aketua no enie se nya fawo ye bibie wie ne fawo now a security officer ye betua oka 900 Ghana cedis ena unya koye supervisor no so a ye betua oka 1200 Ghana cedis omo numbers no enie 0501 095580 ena 0241 415890 geo security services omumbu a omuntwo endi ejuma papa te say the power specialist herbal hospital clinic enso hospital papa ukọ no ma ye ntwu ndi boko de atebi nyame adom yete na yire nya yie kam na nam de be sha ena ka de be sha se eti we the 21st year man kanentem na so ye be sra hwefo ne tie for so mra no meja na yire ne den na free so no akọ beba we adehie okay if na side it okay yesra mo sem nyina mo mra na ene na yire ne nana nyame hyikyere mo re to aso no kwasem no hwe mo den na no kwasem se yare nso tetare ha ban so ene yare boboba se asrochen na ebasa de hu abeja wo manfo so eno nti na bre nyina na yeje bre ne atiefo ne ahwefo boy punimpu din komo efa ya pom den sam hu etu ti ni se ya odofo ya mano fanasem agudie ne mu fanasem hia ne tu ho anamon na wo so wanya apomde pa ama onipadua eti awiai eye power specialist about hospital ne atena se ya ne wo ebedin komo afa ya pom den hu na enum ye ndada say yare bia duro ni yare bia ho anu ye de eye power yaso ye ana ye wo eti awie wo kame ho na ya frɛ 0244 54 44 22 0200 38 31 na wa WhatsApp ye 0555 79 the patrol ene haba yare teta haba so san na meka no wo fa ha esi ha ne sa wuti bie ya kyerɛkyerɛ mu ya pom den kwa be fa so abɔ ho ban na so rofo dan transfer me ka kyerɛw sɛ we sign ma ya wo se wo hwɛ ho yie awia yi nso ye no kwasam trodo sɛ ne obɛgye wo hepatitis mu ne fatty liver yade mu no ɛno a ɛne power specialist about hospital ya ne adwumadie adanse wo ho ɛno enso na pani ahwɛ aboyan ba so fi sɛ wan hia yɛn a enka nei mese dodo na na enfote adi wo munam eyawa uti wo nipadua num sɛ ye waposo wakiri bramo etutu wafu na ahono ama bibi enena mu ɛsɔ omfe na womfe ahohene abegya wo so honam biane nyina ye basa oje ho ba bia enye a mesrew ya pa yie na ya na ahomete sabre nyina no de bia na yebusa na de akoso yete sɛ o kɔ hwe wasem kɔ hwe antia so masi me pa akyɛw tu anamon na fo ni kyerɛ power specialist about hospital ne amwo ne nyi sa wo haw ne nyina emfiri ho emma me se efin na betra ni padua num ensan sɛ brab srade atetale brabo no ho enti bacteria infection dom ho agimi ama brabo ni hu na mani titu akuro no enye power odofo ho asem no obeka abre obetu sika gu ache na abese ho adaje a anu ye biara no emfiri ba bia emma eti bomoden se ne ohunu nyina enei amo no mu ato a untimi na ne yakoso ni padua mu obedai adidi eti fon wa ofon join this yare mebre na fever na beja wo so amsraw ho anu ye no eye power specialist about hospital me sentena ho ema omanfo emfa yare nyi wo ho ano ne wa anko school wasem ma me yare no ne wa anko adwuma wasem ma me yare no me ka no wasem sraw me ma me yare no so wani tuyo me pa o chew yempe anopomasi breprekon abra ye nyina yetu anamon ye nyi akere power specialist about hospital kumase eye feyase jagbo filling station hwe ni mu pe ana enkran eye kwabenya ACP road wo power bus stop wa wisi ho a wonsa ebe kan yen wo takrade ana wo hwe na me pa chew energy estate for ni kire ho na oso apomdi mu sampai bra na wonsa entimi ka bi ente sanso afre 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp no 0555 79 no pemu ne nkasemu yare wosim be kire bramu etutume odasani nru ba bia na nso ochia mesra usisi no eno mo madom ho nyina ne di adanse se otu anamodom kire power specialist about hospital entesa painkiller na woda so a wonno no painkiller enkumukuro na nane amaman mesra ebedu pains na ano ana ama wo nanso na enkire se problem ne ko enti na besin ne wanum nro ya nanso ekame se usisi no de biara da woda so complain se usisi emu emu etutu na ya wo ya obi de chia mese infection etra wo so cha odofo ne ohunu no saa na beba wo eti bomoden se odo ne be kire power specialist about hospital yan ne wadu etimi na ne srade de a
yen enkuto ne betime amaman ade afri sisi enum ekura wo nyina ebewu a na eye power specialist aba hospital ye de bibidro kan na ye hwe wo se nompemu yare nyina abefri ho na wo yawo ne nyina abebra se mu akuro nyina abewu no me pa chaw 0244 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp ne 0555 78 ye kwa ye untimi ko bi na ye ba untimi mbai ene ye boss steps wo si wokotodwe me pa chobra power specialist about hospital ya nom fa bibidro enkyere so mawo na kokuru ni nyina enfro me si nompe no benya hoɔden biem anya nkwa anante awakɔne abadie mu ntia na eye power specialist about hospital odwonku uchepe ukotodwe ni nyinara oyaw ene ne ye yaw biara se mo wie ututu ni nyinara no me se power specialist about hospital ya ne ye wan waduro ya ebetimi aboa amotimi ade ho prekope siatika yaw nyina ebekwa na wutu anamon de wani akire power specialist about hospital ya so ye ntim yade nyina no ye hohuru fin ene ne yesisi akwan nyina mogya ne ntimi ne afusane ewo nipadua no wani ti akofa yaw de abegya nipadua no so no me se ho betowo a na eye power specialist about hospital afi obi se mani awia boy ontimi si awia ni so bi wose nani no etwitwa emfoni na dia no eye ne ho ani eso wo no etutu no obi aposa ne dia no amrani na yekɔ yese ye koko se ye diabetes edian ne kofa ba yeso ni na enye na home wu yuso ne bro so nti anya ohawa me pa cho fabridan power specialist about hospital ye obre wadaje mo ase oni ne ba horo so abede bidro soso ama abia dia ma abia nom me si woni no be sanya hoden ehun ade biew wo a wo hya hwani wa adanse ho se ne aframpo no ene wade ne ho edi adanse abra na nye life bi na wo bode a me si enyi mfanto ma wo na wo so ni no enya hoden ensan hu ade biem 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp ne 0555 79 540 wa eyefin ne moa power specialist about hospital bebo amani nyina afiri ho fibroid ana abeja wo so abontoto a wodi enum ene asiwa wo ho kwan ubu wisa emoja tu bro so wote ya won sabuom ni nyina no eye power specialist about hospital ne kasam ne se oyoba eti wote oma ema ehaw ase bomodin se obetu anamon na oba ensu a egu a eyi nka be se won kafo mpo ani mu ahwe ne eti wusu biara odofo emma wonsabuo ni sisi so ne se efata no nti wawo ho nsam akwa atwe no eye power specialist about hospital beboa obeyi wo haw ni nyina afiri ho na bedina amafo to no so onsa atimi aka bi menu abe ma me se na banu sufidi na banu na ehwe etimpiapia obana ti koso no kwa enkopeba oso nkombo ano sa hoden nimu a eno so entimi emfanyi san emmafie eti ensuo na Eurobi emu nyedu emu mpi etimi afa oba no kosua no ahye ne nyensan a besraw eye power specialist about hospital se obema no airphone ensansan bi esisi ho odwonso anso fita bufiri mu ba ote ya wusisi mu dwa wo nyina no eye infections ahodo a enei wanya enupa entity ne ye entina hu sa how we nyina no bomoden se odo ani bekire power specialist about hospital yammo ne enyi wo haw ne nyina enfiri ho na no oba ne nyina ba ne yehwemu esafata eyi wo haw ne nyina efiri ho wie ne amamodura me se awo no ebi beba amamafam ho adi amanigye nso atimi aba ware enum 0244 54 44 22 0200 38 31 report to be on WhatsApp here 0555 78 Kaisa power specialist about hospital ayaya sabia piakope eti aya cancer sahudo ni nyina asa cervical cancer sa breast cancer yare bia etiti woni padua no ya obi abegya wo so mesin tinimu nkase mu yare nyinara no bomodin sa odba beda yen na abefa ho adia o ha obiara enso emachire obambo eho hiama yen eti yese da yeka se bambo atrema eyechen ayaresa bokitima doctor onya dufudupe o se bo ho ban efri nyarewa ho ansa na kase bi ede waba asoye ho eti nei oyefro keka ne etutu wo obo ase ye hyehye wo dwane to oyema untumi efri wese ne nyina no eye SK heba mixture eno na wonu no bie
na etimi aboa pharmacy shops herbal shops ubo wura ho a wonsa ebeka SK herbal mixture ni bi no bi na empo ne all certain so no me se obefre edi adanse srade a ebetotale brebo ho ema infections ade ne ho gimma brebo tutu akuro no ye yi na akwa na ye libo care herbal mixture eno so na wonom a bebo brebo no ho ban efi ni nyina ebefiri ho brebo no benya hoɔden ayɛmono na woso watimi etimenya hoɔden abo adwuma abo nipadua no mo no musane nyina no mesrew ya na mo anonom libo care ni bi na etimi abo mo brebo no ho ban ye kan so no na mo tete so fi se eno so eka ho ana brebo no etimi esei herbal herbal mixture no support immune system enei obedi yarewa so nkonimu a na gise immune system no strong na etimi adi yarewa so nkonim herbal mixture no eno ne be hye no kena na aboa amo otimi agina brand se nipadua afi ne obo wa ache no enkope cough care herbal mixture no bi ennom emoa ema umu umfene nyina no etimi enya ahoden ebiem mepa acho malaria de watompam untimi antibi ni a eye adua ya malamis eno na American pharmacy no bi na obesa ate agina ahoden mu a na eye adua ya malamis wotimi ntibi ni ewo mpam no eye jirikajiri herbal mixture jirikajiri herbal mixture ene the capsules no woso nunu bi na bema woso befa ntampa efra ne nanim agu aso ne yira nim no wono na mhia so be nunu bie na nei nanim atimi abenyam 0244 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp ne 0555 79 Power specialist about hospital ewo homa se wapomuden ebetimi agina ye nyarewa nyina ebekọ ama ho atimi atowa na eye power specialist herbal hospital oba yes aka afefo biem se eye ne 21st etie nyina akota doctor chi menya ne tie se mo betue skase enye ho funu announcement mount mreso a ebe ye ne ye pa dia mo hweye na announce nyame tie nyina for do mo na yakota doctor chi mayanko di jay ohotowa e wo se udidi enti yakọ chami delight na ekope aduane di na me say me hwa ade ya nam se na 20 cedis pa metimi aduanya french fries are ana bayra ya che ene eye kamatu yam fries ubenya bi toast chicken na onya spicy pork na ya sheda spicy ni ye no na assorted noodles enya samketo we na ukita 20 cedis kwa ubenya aduane bi edi e wo chami delight emi anene doso na usika bie kita no chese o de nya 20 cedis e fa to bottom okwa ubenya bi ban kwent tilapia okro stew ampesie ene de keka wonyina me se kotami delight ho ubenya bi owo kuma se askwa one shopping mall omo second gate no na edi enhwani mu tami delight okọ ho no ma ubenya aduane ni bi ato ye besan esi omunuane ne so biom de ama na wakọ ho akodidi. Hello, good afternoon. Yeah, afternoon. Me pa cho boko. Na mi adom boko na so. Yes, adom pa cho me so me ho ye papa. Me pa cho QNET ni. Mpa cho David. Enye QNET na mpa cho wo kwan a. Number wo me phone so me save ni QNET ana. Me say my confused. David. Okay. Me pa Raymond. And why you juma ho da na? Ya me wan me save wo me phone is QNET. Okay. Me pa cho you. Enye this me delete number free me phone so. Okay. Me da say pa cho you. Okay. Mami bra ho bie mu. Number na wo receipt ne so ye frɛ wo mo se nyo wo mu a. Nse se ye be ni den. E pa cha ye wo mu a ahyeda. Sa. E pa cha. Wa frɛ so da na. Me frɛ da na ye wo mu a. Na ba di ho se ye wo mu a. Sa enye wo manka sa receipt ne so nka number na me gu so. Wo se number no uja to wa for some time yet me sign the ma wo bi o. Ana. Me de minima de onye sure. Na wakọ bi se fiera ne se onim baby a omo location bi on baby omo wo ipa che da bi ho no obi ante ho efie lo bi ani ho o maka sma kwaji fie ni nyina na no mo ye adwuma ne wo enti wo se fiera mponi ana omutu ye kra we ni ipa cha eni asem se ma mi aye den o Mary no so mo no ade kwenta mpese ye de Mary ni picture beto so no ono de no nim se oboa ni niama ni nya adwuma o ana wo de ofu se ono so atwiwa di me pa cha sa na me adwene kira me wotwe medi enti me de me sika na me hia so am fa me sika ma me dia ene de me pe bia me de baye no because say kan ye wo Mary number crank e betimi afre no enti Mary emba
Mary Imba wote bayre wo se efre ho se bayre bon e wo hefa kwan so baby ani kwan so se wutie yen pa na so obi ni Mary Imba a okọ Kumasi eyi wegehe a ye wo tafo woni obi saa ye se oka che ne se maami bi hwehwe no na ofafa Akoma FM na yehu baby a Mary ewo ebia no betimi aboa ya me yehu baby a QNET fo se o makọhye ana pepa achọ no ana mi hia na Mary na de mi ko omunti se wuju sika ne fi Mary ana fi Mary ne ho Mary na meji mi sika fi wona meni no meni mo bia wo ho ene mon try your phone lines no ento honom 0243114497 0243114497 and 03224980035 mo de tro number no eto ho na enche bia ye be activate lines no na won so wa be boa ye ne bia bo se QNET fo bi hye ba bia san ka obekọ ho me pa cha so se QNET fo no ba bia ka obekọ akọpe osika me pa cha obekọ ho no okay yo na sa de we nyina e de na wan kasa wesua film de akoso nyina e de na wesua film pa che de mesua film se the next time no so obi ba obe kasa bi adwum bi wo ba bia ese me yam hwehwemu ye ese me fitin ya na me di akiri akotwe sika bi a ye ntua ese me to me bo ase anka nya ne se nkomo twemadi ti mara na me ma na so atese kwan ba bia wo bia no o ma me hu no no mfa me sika ma me nesa de me pe bia me de be ye no ma me se de pa na ka be ye Mary e pa cha sa agichide wo pe ne moja dodo edi nso ne film nti de me pe bia metimi jaye no oh e de bone no no waye edi nkomo me pa cha de waye ne se wan ti man ka no mu ne kora nkyere me no me dada do busa no wa se de wo mu bia no on ka ne kora nkyere me wo se mo de nti sa aha na we are sure so say waye we oye aware say eye oye aware say onim say nye frakadam me pa cha na we aware say Mary ni nim ana wo me na me one de ono ka kire me say me tete ne nkrofo na say o mo ye 419 ana me busa Mary no ana mo manager so no so na me ni ye firi so me busa wo mo busa obi antima nka mo ne kola nkyere me kopoma ye mla ye twa sika ne wie ya o mo kan mo ne kola kyere me ntimi de me sika na me je firi Mary ne ho aha okay enti say no se Mary na fa sika na mbrewa pacho uso be ne de e pacho me say che di open mo ja dodo edi nso ne firim ti de me pe bia metimi da ye no wojin so ye na be ye me pacha sa on fa nche no me pacho me nkrofo bo sika me ko boye nti mo so mo je o ma twemi me bia me tie kora me dware kora afiri ho ene na wa ba TV so de sa me ko mu gina fam ho twen o mo je o mu sika dendendene o mo de pressure si me so sa me ko ncha me ko bobo sia e metua na me ko bo nkrofo bo sia ko tuatua ya afedi ye me ye nso ankozi aga o mu fa me sika ma me nso a sika no so me hu e ya semo o se boy na odi ne ko mu no boy ne ko Nigeria ye fa ne Gideon nti Gideon ne ba no mbaji me sika ma me ato sa abiri me hu obi abi yo enkomo na na yeguso a yebo ewo hanom sei no ye maami Keita ofri eputuoja ena one yen abedi enkomo se obi adada no se opedwuma e de ama ne ba ena wakotua 4300 ekowi ase no se na frakadam ena se ohwehwe Mary no esa se wo Mary no so bisa na mo ka cho se papa e pa chan eni tine ma wo kope bosia uji ni di ye no na uni ni wo ba bia apart from school mo na wo kosra na wo di hu se oba no school mother no me pa chan me ni ba bia school mo na ma me di hu no okay enti no oji obi di ye ena nipa kro no se o me padwuma e di ama oba 4300 yekori ase se na enye edwuma papa enti se o se Mary no ena agege no ama sabre asemato ni enti ogine sika e de fi Mary emba eho Mary emba enti enche bia ye se me show picture neto ne nkra ananye sa me pa chan na mama na ko pim da be me pa chan me she no 1 week na so what na 3 years na 1 week pe de
Mami. What's now 3 years new? Baby obi e wonyi ne ho odi no betua no mesika mame. Sinkrofo so yele me denden. Nkofo yele ojo ojo. Mami nko Tommy Delight ho. Tommy Delight me say on bema waduane edi aduane bia wo pe bia fa 20 Ghana cedis nefa ko Tommy Delight ho nom. O Kumasi he ya one shopping mall second gate no na edi enhwe ni mu. O sha ase adwada ekope memenda from to bread 12 ekopim say nwure no ndu ebebo eno eye Monday to Saturday na afei so kwesi ada de o sha ase 2 o'clock ekopim enwure 8 na wapon se o pese uto aduane ni bia obetimi edidi wo ho o pese ye order na omode broad delivery service so ebi e wo ho for omo number 0552523530 ana 0548327673 Tommy Delight or say joy in every bite the only account CBA no what's it de ewo mu tete natural spices ebema wodiane ayede ukodwa manso a wo petite natural spices nkete jene akikedo garlic ena yede ayete natural spices mesi udi ana odi wodiane a onti unya haw bia enti kopebi na faye wodiane ye wo stew seasoning jollof seasoning garlic de akokọ de beef de ewo ho edwa manso de ebu o pedodo etu afre 0245580957 na Agbozo Herbal Clinic enso embwao na entu oyariase emfama Agbozo ewo mfidie behwehwe oni padua ne mu na ohu de hawa na wama eho endro otu typhoid fever jonso mu yaw sisie mu yaw bema enjina so yi akọ Agbozo Herbal Clinic Kumasi de chemso May 5 Insurance Junction hwa na obehu Kumasi office 0553417752 enkrai kwashiman obey ohene na himfie ho 0241750282 na afi yonko wie e wo Samaritan Villa Resort and Conference Center e ho enso eye bia wokwa baby ada yie ama wasum adwo or conference rooms bebre eso ene medium size intimododo bia no ebenya conference room e wo ho owo restaurant na eye breakfast lunch and dinner ubetimi akwa akodidi e wo ho owo spa services laundry services or sign e wo gym and also ubetimi akoye wo exercise e wo ho e Samaritan Villa Resort and Conference Center na de odi abetuma e dekra no won say tete no yesi bronya dua sa bebebre na ejai na 30th November e memenda yesi bronya dua ne asonkanea ya giani ya bonyum yedidi na yanom photo shoot e wo ho candy bar stand grills and drinks ko ho na kwaji wani bronya na fe kwesi ade bia efi 11:30 anopa ekopim ewia 4 and also a local dishes stand eduane na assorto jaketu ebi na eduane bia opese odi bia obenye bia to drinks bia nso obenye bi anom o St. Hubert Seminary e wo Santase hwa e na obehu wo mo from number 0322 495180 0322495180 Mami to Mary Krane yonkwe Mary Emba to Krane yonko Pacha Mary onu na da so yi me pacha onu we dey wo to Nkra we me pacha Mary market na me na wo kasa yi for one na wo ye me na wo de me de nkwasi pressure team so me kwaje nkrofo sika se wo pa adwuma me ba da obehia no nti sa sika no me hia ma ade adwuma no maka kire wo se me ntimi e ma me ba na nye se adwuma no for one na adwuma no me ntimi ma me ba na nye nti me hia me sika me hye 1 week so one farm le me ya de me pa bia me do ba ye 1 week de nsa so 3 years ni na what na hwa na 1 week de Mary no no okofa anyway nti ma ne mra kakra nka ho me pa cho me show 1 month ba bia wo bia wo teme nka bia me show 1 month se fa me sika bla me 43 million sa me de adwuma nka me de aba so nti me sere wa bia wo bia yi wo de kire me e fa me sika bere me nya sa ye chede open mo jado do aya ye de nsuo na fire ma no na Mary ya wo blame na me so ai se me sheda na onya adwen se na oboa wo bana ma na nya adwuma yi me ba so wo de nya mo ani nya mo papa sa mo bi wo na ye mo wuo oboa me ko de ekokume na wo kwan ne de o ma ka se panipa mienu bra me ba so mo kan e na wo anye se me nse me se sa yi no e mo ame okay me timi kwadada wo bi sa 0243114497 0243114497 0322498035 QNET phone komo na ye di nti so ni baby QNET phone ni bi sha nka abekọ ho obi kire wa abekọ me pa cha na wakoye omo den me pa cha makwa kwhwe semele ne wo wa na onyi semele no ni omo na ye adwuma ana na nko no so kopa adwuma me pa cha no ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na ye adwuma me pa cha mo ono man na
ono obi na di ni wura mu okay do ne wura no waso e friend Gideon anti Gideon ne di ni wura de male ni wura mu no so de me ba ne so be wura mu okay se de be ya ono be no so be nyesika to ko na so wanfo obi amba mu dia ne wunya hwe na so sika na utua de to ase ne sika no so ashim okay 0243114497 032249803 ubetimi afre na yabo enkomo na yekoswa esi so se Akoma prisons achede no yekoswa ehwem anim se mobaye yadom na yenso entimi koye prisoners no adoye. Good afternoon. Yo bacho udi baby a okasafi Esawo pacho ma onde so kakra bi ma ye why Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hey, Ayeka. 0243114497. Hello, good afternoon. Hello. No, the lines no fama yen. Hello, good afternoon. Good afternoon, madam. Yo, me pacho udin baby a okasafi. Oh, when you go to Yo, Joe pacho here. Yete kasa. Okay. Our QNET for no, omo around. Ina pomu ya zamu kutakwa zamu tidana ko pomonta kola ketenke ni jamu yeduna. Dia munampom. Enyo kina tide yo tidia kina tenye dwa ko so ma na ba ko bien. Encho mo atakwa wewe. Mo atakwa pomu ya paru pa. I see. Enyo kwa na ko pomu je be na mi ko ntima keja anka wako shim. Eno fa ko mo jini scan na. Omo jini scan yana maka yese se di maria mwa ko na mama na ko shim sa ja. Wa ko wutinki wa ko wa ko wunyi ska wa ko wunyi. Omo yaza. Oge fa ko mo jini scan sai. Omo jini scan mo ka se fa no so fa no class. No matu. Eda sibini abema. Wentimi engineer so. 0243114497. Good afternoon. Good afternoon. Yo, pacho di baby a okasafi. Me pacho. Pacho ya from Memuna. Memuna yetio. Pacho QNET for no. Omo di di me ba. Omo di me ba pa. At me ba na ko 3 years. Hey. Omo mo de me tu kwan amwa ye. Ngada se kai ya bod hono mo. Oh. Anko fe no ko po be tio mo ka. Mami na wo wutu asan na sa na obani konya adwuma ye. Pa. Me tia 42 million. 4200. Patwan. Na okoshe mi etua ne ka. Ya kwa ye sai. Ana di sika mo ka tse se Japan di wufi de yin tia pa ma kwa no. Na mo report ma police fo ankoche wo. So na mo ni bebi omo wo. Mo ko report ma police fo se ankoche wo. Me ka tse ye di mo no wo kwa ko. Ya ka tse sa police fo wo. No si fo wo. Abada sa no mo de da bankrofo. That is 3 years. Mama had that I may say yes, come more than 7 years. I just need to find my family or try what time. I know I want to quite for him. To go to Nigeria. Oh, it is Obana Baby. I cannot be seen by you. Kafra. You can't pay to the map for the map. Let me see what they buy. Oh, they buy Nigeria. No, Kramana Musaman is Kadibai. Kafra. Good afternoon. Hello, good afternoon. Yo, good afternoon. Pacho Udi baby a okasafi. Your problem all is good. Me kasafi kukichungwa. All is good. Yet you. No, mama, you need to money mo pa mo ye. Ade ba ko me kan se sa ko fu mo ba yo mu. Emi de di ko fu bi na de ba ko ni se o ku mo a be ti pa so bi ti free.
the balance of the Senpai. Because Mrs. Abakuya and had the same thing in the or call Bakuya Kuyan. It is a German Ezekiel, okay, not to know, or free. You know, very cold, you see on your own. I don't know what to show you about your call, your career, and your name, Papa. Almost I know better than. Yes, because I don't know if you know about the moment. Wow. Yeah, that's it. Now, only panoches can say the problem. Only panoches can say. They cut you 1,000. That's what I was like to tell you. I don't say I will be equal to no. You do have one who or the free mo. Yes, yo, QNET for Domiaza, and them say me a police for the Kayaka, and Tibet me TV, so say QNET for BI for. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho would baby our cassette. Maybe I will make a say, Tama. Babe, Pacho yet you. That QNET for you. Yamu 2022. By now, Kamentiase. Oh. QNET. Omu mukobonefo. Ewo yesi pa baby settlement that done. I don't have to miss so many meguma. Now get this get 250 million. The food that them the asking me now a secret. If you need to oko listen to musica. It would be become QNET. Omu mukobonefo papa. Na mpacho abe o size can over 20,000 no more dey ko shame na wo dey ko shame for there omo ma odwuma bia ya na wo to nyama to no tell say you go be every go habo you know costo and to get me be kan ko room into any ko room a family no dey online marketing because no you dey online business no into no it's one big man of friend me video call you see again and you see sister no osity or the part again as you see to you the me but we me be see na to come so again no face me the man na the na person na the me get no for okay and you see no no be chair limp man ko me na to 9,000 90 million hey please come in the shop because when we need no so tomorrow we can go back and kitchen say see me feel me you need can be me to come back it's ko share a good man no ko me ba you feedback because you know kwa asembeba kafa yeda say abe yeda se pa good afternoon madam yo pacho di baby ao kasefi pacho me kasefi the okay pacho yetio maybe ya me madam me rock me madam for baby no kasa fa no children so memra kumase obuati baby egrebi achi ewo pa sikawi me before say that abetia me call ya me madam training me say that ya na madam for ba wono baby emwa enkogu kura kiamu ya adumade si me call ya me na ko akwati ya me tia ni na dey say introduce me at ama adumano na me yesu ta na tia bi ampani tia me ta sai into me ko abetia me ba na me wo no me from okay you say me mu no mo problem no mo problem bia me ko pa aduma no fe no mo emi so mo me deposit ni say na we me ya mampa nyame ye wadoma mpa ye da se wa me ni kafra hello good afternoon me pa chow di baby ao kasefi aso kasafi sevia sanni so me de smiler e ho bokro de nyame na dom bobo e ho QNET fo ni bi wo ho omo ba ha na yankopon pa ebo yankopon boa ya ma omanti mi angina ba o dada mi ni bi ma ne ko pie na dire yame ko na ade ba ko ne se ni yempin fo e di ni na omo ndi boa e 50 cents ni
sa empenyo foro omupa na omupa asase ya ifufo na omo ma asase security for mu bisa babi o nti ye here for na omu didie ni ni so pie Nigeria nyame kwa unia no so otu asen ska utia na buru 200 million so mo de kwa Nigeria ko pay ma o ama no babi o mo se o mo de ni kwa abuchire o mo se o mo de ni ko infa ntia se on pia na omo o ko pie Nigeria o so ebi to bo o ma tampo o mo esi se ade ni se o se eni pa no omo dada o se fa ni pa bra na yen ti oka o dada obia na o so ko se ma na o so dada nkrofo na yes smile yeah, that's it. 0322498035. Good afternoon. Hello, dear. Good afternoon. Good afternoon. You. Pacho di baby au kasefi. Pacho fani Naya, me kasefi ya shaman. Yo Naya, yeti yo. Okay, we dey here futu. Okay. Pacho bibi a kisi Ghana akono. Obia me nda ho. Obi betima for facility edu kosi ebi npo na obo ko npo wi san wechimba ebi npo obo ko ka ho ana so mo de di djuma bi ti se ebi a mi pakunku na ba se emi tima faso mo na show nko ti mo ma yemi nda ho ti se be dia ya se no kono ana na no Naya ye da spa ene ofutu. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, Akoma. Boko Pacho also Me kaza fi voter. Yo, voter important. Nko fun bi omu ya gan o. O ma ya ma na mi baba ko ko to fi bi owo ni. Oh. Baba ko to fi o. Mi ko mi bi na mu kwa si. Na je se voter so mo ba ho. Ebe. Voter mi ba no. No person just QNET for no mo ba voter won so ala. Dari mi ba no fi Okomo Akra o. E je se woni baby o ba no wo. O mi ba no se mi baby o. Oh. Ije se sa na ko ka ti ngofu dandan ka. No we dwane. So kwanu na ka mo na mu je 40 million. O ta din ba wa ku su kwanu 40 million. Eish. Let's go on with you. I will like you for 2 years or by what you are making. Oh. You go na zan dia. No wedding. So be again who you pa. Good afternoon. Good afternoon. Yo, mama, Pacho di baby au kasefi. Ya friend dai me kasefi ko de sense. Yo, dai na yeti yo. Ami so we so di edin ba tin de mama ni da ho. Ex-boyfriend. O de ko ri because me ko ta ti eduma o me ade pam. O ka se mi ni eduma no. No mo wa ni eduma a mo twa mo ka. Enti oya se so ni me ko ko ana mi ti o de bi. Ni ya nje ma mi transfer. Ni ya be ma mi ni fu di leti. Ko lo so e me Omo mo so ko se omo bi no we e so omo ko akọ ni ya no ko aro ti ka mo so mba je no o ye se ti kan enti kam ka China just say ko you want for the so mo twu konfo afem papa. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho Odin baby au kasefi. Pacho mi jo mi kasefi an gadanshi. Yo jo yeti o. Na Pacho QNET for the Namu ko de ko ni pa fa so the man yin Ghana nya san keto awo. Papa bi. Yeah. Sister, mo pe wo ma na makunta bebo mi amane se edwuma bi pie na ofi bia o mutwa se MSS 1000 each day. Enti ko ade mi nya but research mi na na so okay. System no I just say we feel obi ebe adwuma ni answer India witness can be and to go back the minimum content 8,000 4,000 but yeah minimum content ko be 1 month and I say baby because most can say week at least and you go from the year be register your bushing form so because say the now we for be now so at least we need skakra but you have me try and say baby in go for aba obi
yeah reform and my bedroom but yes to I'm thinking ska and then I'm getting up and say I don't really azano my matter or many BTU enti I be saw asem kakra wo come na experience no omo house mo baby ba ko ana utimi koba oh the thing is one say akwa say omo church kwan a obefa so a obetumi akonvince obi e bia bedroom ni na ye training na ye di mo fam no good but yen shada nko na yen kokasa ade we si ho na mo beto na yen sika so the one of for bem no na wo sika now percentage one say omo product maybe pendant 3 pendant 2 any other products but pendant maybe say uko na uko research no check price na boarding a break down 4,000 plus no na API no no I say we are register our join the company meeting or we reduce price no e ma never from anymore okay me that say I say scanner we no e dey purchase sa pendant 3 no so we dey no now as a reference so what until the Akoma ubia oni sa de kon odon se no o join QNET okay na ye di chain bi tutu mu kon no we yes exactly I see and the Akoma get so uska because at the end of the board a 4,000 okay actual price no is more than 4,000 and said da Akoma wo catch obi na obe so wo yes so na ya za me da simi na be pesa wo so ma share experience na share 0243114497 032249803 kafra aya na ye pe omo wura mu bi no na omo so ahye omo experience no nti wa wutie ye no wada ho so why 0243114497 good afternoon hello 1937 hello 1937 hello yes hello good afternoon thank you yo papa you can say video so too yo we dey nam ka say 1937 yen kwa me nia papa odi you say me Oti James me wafa James papa kasa kese sanko for no mo ha ni pa okay we ko ma ombe yes ha di ni bi na na bi ko si sheni basa so kenye yene se sisu bi ni etira kenye ko mbo ko ku ntino mo de we ya mo de we na emre ni pa la man for me ma na o me ni briska no so ni briska ya wa ko bi sanko for ni so what ya see ati papa James nyame shao ma e bi mo bode we na mo ni ye boni ye ntina nda ye bode we na ko fo bebre fo muti ankoshem ye da say what be this any bre ti no e go fo be da do apa ko sim wafa James me da say 0243114497 hello good afternoon hello yeah good afternoon madam yo pacho di baby ao kasafi Maybe Abdul Karim, Kafi Castle. Abdul Karim, Pacho Yeti. Pacho, my experience is different. You could pay the okay. As well as market or kilo. Only maybe a call, yes. You pay 50. You see a year training. You call them and you will see your home. It's 2 times, let me call. I'm ready. So I was very out of the only chair is 200. You share. You to call them and tell me about you. I want you to call me. One of the so much for you, so you call it. But also, metro estimate, or all metro estimate. I just saw. Me call ya. The sick aqua coming. No, you could play the madam. You could be anything 4,500. You suppose me by no one way to the club. Well, you said it on to share me. Again, I will make one to it. I'll call, run out, Janet. Yeah, madam, you cook. I'm doing that's why. You don't know, say Abdul Karim, yeah, that's it. Hello, good afternoon. Hello. Oh, 0243114497 032249803 Pastor, also with me, Pama. What you from why? Good afternoon. Hello.
Hello, good afternoon. Yeah, afternoon, let me say. Nyame adom me ho ye na so e. Yeah, Bibi Akoko, me pa che fe na kala, me ka se peace and party. Akwala na etie o. Me pa che ma me say, sample for no. Ade bi o mo re ya se kura de, oju won won ti asi. Obata, me ti mi ka bi o be na o me twa last week ni I'm so need to read a man with a bend, and so I'm crazy and I am this program of my easy to see this year. A spot time for some so to listen at the other two good Yaman. Oh, Kafua, why? Apalan, you na entry your home for Namonka can't share Babno, so why? And yes, your crowd out the suits ya Tonwa, Kakranka Krakoban Monsieur. Hello, good afternoon. Good afternoon, Mama. Yo, oh, Honey. Yo, would you be a Casafi? Maybe the others who cook make a coffee. Yo, Alex, yet you. Yes, you're Ghana. I'm a rolling stamp. Bank is by Piram. You see me pass. I'm a bar, your mama. Time. The way they so. DKM, and you pop at the super Ghana, it's ready to get. I do not say now the Koto of our I didn't see a bright. I'm Sama, that's the money, I think it's guy. I don't know which the phone and I am found. And see what and I buy the country in a short memory. If you Ghana, young country, short memory, I'm considering that compare by a Jumaya. And I'll copy be a Jumaya. Yes, it's a save bra. And yet 5 million, and yet 40 million, 10 million. Now will be a Gababa compared to my no one will be both here. And the Wako compared to my and I could tell them a detail. If you and also never Cassandra Ghana, now, Ghana, you need out memory. Yet, that's it. In church, your short memory, and I very long memory. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. You, me pacho udin baby au kasefi. Pacho na friend na kofi me kasefi kentin krono. Na kofi eti o. Na mi shira mo pa se mo bi semani. Na sadi wi ma experience bi. De kwatna efe bi mu wo Akoma so. Na branti bi edin na ho ba hyehyɛ me. Na osa QNET team. Na oye ya no hamia se me yanko na ja. Me se me die kira ko hwedi wo. Na me ko ho na me hwe nkunya bi e wo ho. No mo sika samo mo ka sika kesi na me hwe. Traza bi a hyehyɛ wo mo ni ade na. Na me fa no ho ade no. E ba mama na mama nten kra bi. It is so that my yeni na ho. Ko ni ta ne ka $10,000. That's all they say. You need 20 cities. Okay, now $10,000. No, dear. Yeah, that's a papa. Pioneer Bema 0243114497. Hello, good afternoon. Afternoon, me ba cho o hoye. But you are below. Udi baby au kasefi. If you are going to Facebook, yo, kwaku yeti o. Oh, we the full law. Omojoso. Na kila video we say mutu musapa because you say no me produce say me ma buy no but me dey we tell me you see ko we say you be say kala ko ni na yesika send there some amuni ni dina na me pacho yo ye da se papa ana bi no so pacho adi ni ni wa ka ba so no ba na bila because we issue bi ata so so bila I don't for more tell the hold on, why? Now, on this part to send Kasa or a tree. Why? Into hold on, can't so. Okay. Nice. Okay. You have 2 calls. Be na yadi and Jume no Abba on the phone lines. Na yabi re our studio 0243114497 and 032249803 na one yendi enkomo ewo QNET eho na yegyina yentu ye ho efo. Ye twa ye ho ye ba bewie.
middle now then I would say why you stay for sano ono kwano no jama wa bre akos senior mensane me na mu twetwe no e mo yetititi mentumi pon sorry wo na enwanwa enwa me free jom ba na me ka chere say mato 3p garlic mixture Roma sorry ni na na wakoda ni so ya sorry ni ya ka garlic mixture enwa ja eto wo fusane no natural garlic papi ene edi aye aha na madam kofi po ka chere me say natural health for bi drobi omodi aba ye fe no 3p garlic mixture Roman story mo who complain no 3p Bible say enka obi obone include yes of person no about one person that's na papa ededien kratso yi atu I don't to me my bibia ono aka say any herbal shops in Roman no the author ya na say obeba ko kan bon if say look am ya say so me date 928 na wana obedi adi no number one so na mo fa bone enche ya mo beti tire wa ta si so no beti tire wa so ya mo de ne bone de na ta si so de beti no wa so so mi no we ma so me mo irade na bi ama enche pache then ya ta pe bi asewa o so bi asewa if you dey me say the me bua de you one mass specialist was area to be a bone ya o ko confession that's diabetes na me so e de typhoid awo this we are na Roma na so no ye no le mum police o pa e ya na the abel we dey be we be ka destroy the unity of the society if that kwa benya CP rule power stop when we no want so customs ya so ni this na ya me and you go to talk about confession the more dia na communion 48 31 there is a Bible that says 1 Corinthians na wana one papa so angie ade wana no emu ewo no ya beka cho so ni twen na call confession dia ana me pa chamate o say ebi mo de omuti akohyem kura che say opekura so wapia ba wo mai ebi mo fa ho boka e bro odie enti no o to de tomare ne nkra bio na wa say no obeye de mary amba be de me na nu kwa ya me den be fa so sa still now see can the obeye can dey say me le fa ne emphasize kan mre me dia ahoto de ahoto onye bi da wasase so because nkrofo twetwe me madam to mo see the pressure see me so na nya asam ketewa se metue se me nkobo botia metua ti me se metue wie ya kwa ne ko wuro adwumani mu a ye benya pe ne ge de tuatua ye nwaka no eno no enti me ba bia wo bia so bote me nka ana wo bia woni mele bia wanka nche na mame e fa mele de mele mele fidi to so mame de ni arefree mele mba aha wo betua me ka mabodi na ma mele mba ba bia wo bia wo ka che me se mo wo bayile bon se number 2 se number 3 mi ntimi ba bi kula wo se ba bia ni ba bia wo bia mame nse wo nka na fa misika bre me enga se me ka ma ka chere wo se me kwagigi nkwafo bo se na di tua ye pressure wo di see me so no enti mame sanka misika enga se de be fo ni so na nya papa kafra na to abatan ne ma ne maiwa ne mrante me tumi nua mu nyina afo me nua momo ga na ha nyina se obi amena ni na ho kamera me ni da ho a kenye ni nti obi amena ni na ho me ni sika de du achi okay enkwahwere ye nkwa company ne from say keo de ma forward and forward to keo de on kai de so QNET pacha QNET aha yo enti ye ma me no etu no fo na Peggy atena se na asa na Peggy be kasa no ma me fa nko glam by tina de so yo makeup na wa o confidence level no cry na so papa enti opo bia m na sesi o hu be bia wo bia na wa yo makeup ama ho aye fe se ye birthday to a birthday party engagement a year photo shoot graduation bibia wo ye bia o pese ye sesi o hu ma ho ye fe no emfa we ni hwe ba bia o frect na bibia wo bia no tina baby sesi o hu at affordable price scan kitwa bi na oje fretina e was 0544 466280 0544 466280 natina NCC ho e ma wo ho enye fe Peggy family yes nkomo e ni nyina ni ko se e asemo
ya maame me nkase nani ana ho efise nani aye ne ya me mpese metwi meko e de aye ne kru ne wa ya de ye de nyame ase se ne ye dwa danti efise na onim so openie de ama ne ba okay but baby na hwehwe maso ne se wo de 43 million 4300 na bosumi bia wo beje 2400 1400 so na wotwe mienu bia 700 so bosumi 400 na ehwehwe maso wo honom na menim de ntia na se scan onfa ma akoda no emfa nko tonton enema bi that kind na akra ne nwe school tin konfa nya investment kran to home because 4300 enya sa bosumi so a wo de 4300 nko bosumi so ya ma 5000 no aka say bia 700 difference yes more less than that and e beteki almost be your friend say 5 months kra na wo de enya 4300 na se mfa so bi anya den ama so anti bi ekoso pa ekoso se dampare otie ya commander IGP yes ade a ekoso okay omo bu amanfo fa so papa utie de college ne ka mi ankasa mi ko tenant ba ko ye bi ewi eche na wo se sofu bi ko preach wo honum ye bombodin man ewia ne de ne etena ne kemu minim asem kopotia aya na omo kan na de ko na mo gu ni pani so a omo kan yanti bi wo da mu ne manya na wo fa aton because ma mi won shanka wo hwensem kan na omo kana quantum se sika ne nya de emfa nko honum ade a ekoso pa wo komantam eno ni asem nanti bi se wo nua bi yanko wuro ma wo hu anti bu beka wonu masem nyinara ebe se de bia wo mpe na asem asa de bia wo nya yedie bi na o dada no ewie ne de mo ko gufie kakraka mu anti bi se bi ebi mu gisa anajo o mu pie ko ba ahyewo na memo na mo ka hono so adane ayi guide ba obani kono na wo wadane guide so okona esenfo ba na wo mo magine mu no protect no aden no obi tini mamu no otim koda na akwa wo obi manso aden no obi tini free baby ebebu obi Mary America na samanti bi ebia na nya ne fault se obi su na de ne ye de ewura mu na akwa ba ne sa ye be se eye kasa na wo so ne maami kasa aso uwie 20 me sure so no uwie be 2020 na akwa ne ye 2021 se ni school man na de me sure so no kwa uwie be 2019 oni maami kasa boso me so ama me menya 500 series na de amawo ana ama me eye ka na aba ma yenche me nya de yentua na me so obi di me na okota budi sa okay anti bi anhwe ya na maami di ahometie di yawo akwa ye nieme bi ensem fata na so nya ono a ono so ko bo bosia ye twe nto so baba ba twe dis kan wo no no nti ebe se Mary so wote enka wo de maami no ntumi enene nkasa oba na odigato ni sie so a ye be fe maami ni akasa na kwa mbe fa so a 4300 no omu beche no mai do meche maami se na me so memfa abufuo enkonkwe wo ye batan Mary me nya so se ono onimo mpo obi na di ne ho adanse ache na ono so di ne sika ko hyemu ti ebe se Mary na ebia bebi owo bia so obi susu ti entana so oni Mary na onyi na so tie se maami wa asem aba beduru anom enye ne bone so eye wo sika na omo amodu ko tua wa edwe so no ehun nsem na aba abrene nkopen wa se Mary mba so do wi ana em so ofiri so honom a eso ofo so muti e do so pa obi be den ya obi enim no obi be nim no hwe na ye hwe bebi a ye be fa so abom ame ame na tua esika no yo ye da sepa ene enkoma ye boy na enche bia na ye sore na happy birthday for be me ensa bi ewom ye ko we hye omo happy birthday na answer na happy birthday no ebeba no ye production line numbers no e 0530 507849 0530 507849 eno any a production line so wa send bi o how bi na opese oni e share a o fresa number ya producers no ebefa na ye no edi nkomo Akoma FM ye Kumasi Asqua ye ne shopping mall main gate no na edi enhwani mu bra ne fa wasembra ne nyina ye mboa empe ano solution emfa happy birthday de edi kan no e edi ama Sharon Akosua Chrewa we efri uwofa opoku justice ho o se enne irade de afi aka won fie ho ti Sharon Akosua Chrewa uwo kro from happy birthday to you nyame show na onye okese second birthday di ama Lady Reverend Winifred Osei Wusu Lady Reverend Mrs Winifred Osei Wusu oye associate pastor ewo Shalom Action Chapel ewo Entonso
enne wenya 50 years efri uknu apostle osei wusu kuju ho ono eye sofo ewo Shalom Action Chapel ewo Ntonso enti Lady Reverend Winifred osei wusu nyame onhwaw na onye okese odofo apostle osei wusu say irade onkoswa na onhwaw. Then the last birthday ko ediama miami nuaba ohima Linda Mensa Kumasi Girls 1998 member enne eye wawoda intiwe efri Kumasi Girls 98 association fo nyina ho Linda Mensa nyame onhwaw na onye okese pa na onto wonkwademu emfa emmaw. Production team members no eye Nana Bila Kantanka Spartus Kojo Sakodie Era Peggy Belucci ena Emmanuel Kwame Vadi ono so eka ho ena edi dwumedie nyina technical phone nyina ena eboa ema edi dwumedie no edi ebremo within the Beatrice Spiogabra obetimi afreme anti bi me sorry na sport eba ena yese Black Stars omo match bi esan bo na ewie enti ebusua panyi ene Pepe ena Sir Ralph omo de nkomo no nyina ebro enyi we fidie no emfi ha yeda mo nyina amase.